Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yada wasoro ni asase ura twediampon yawase. Amen. Wobambo ni ahwe so pa wode adom yen. Yes. Ama na to yasopie mu. Mere de bia meka mase ade chiwa wadi afe. No cry. Nyankopɔ de daba akwa kaye mfie ho. Ti na ye wadom mere na ye onkwaje da. No cry. Da oba de beto ne safra wo no je so wawie odwumedie wa asase so. Yes. Ane mosomfo apostle ko adwuma na so mani mu ade ahia mu. Ye be cha oba de twediampon ya wa na samode nam da ba mezia so. Maybe aso me so some family asa afa na nyina we waso ne tie nsempa no ye mo ba de ne nsamra ne ye mfa nsempa ne mra Samadu katawire bo nyankrompo twedi ampon ye opam kotokro bo agese ajabre otibreke se sha henche nyankrompo twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hini kataban ye nyankrompo twedi ampan ye Menkwa minyan krompon asidewura na asiansa amoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofro bo okofu techi boafo akwaku bedi akoyi okofu chemtechia wocha akochemcha akobramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakochemtechia ye da wabramo apiafo Anansisi tata jijifo awudi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa hode timutin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase Kontonkro wi awoda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpom ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah Yenyan krompo twedi ampo boade obade nyame kase Jehovah Shalom peace hallelujah yasumdwe yeda obade ya wase Amen. adofo no mosomfo apostle ko adwuma na so menimu ade ahiem Yes. ye beche otwediampo ya wa na sam a ode nam meso wiase Okay. wien waso tie nsempa no ene topic ban emu do Papa. na menyame nkasai na nso awusi akyekere me na mesre se ye mompa ye ma oman Ghana ye mompa ye ma eye oman Ghana asrafo Yes. me kana me de kwaka se a police for nya soldier for Yes. yesro ba de nyankopon so ho mmobo Amen. ommo mu chidom Amen. nimde ni nyansa omfa no mom Amen. na omuntimi mo oman no ho ban Amen. no montwe oman ni mfia wudiem me de IGP enu obo ade Nazarene mizia ni Mogya no Amen. nimde ni nyansa obo ade nyankopon fa bi no mo ne mpanyimfo Amen. na omuntimi mfa mo oman ho ban Yes. nimde a onyankopon de ma Israel fo mo de bo Israel ho ban no yesre bi de ma IGP Amen. ene ne mpanyimfo Amen. Ghana soldiers Amen. nimde biara onyankopon ema oman edibim oman etimi dibim Mogya Hwieguo no misraw fa bidumom yentimi nibim na Mogya Hwieguo no ya dos misraw do yimu misraw awrade wo do nsa beka oma ma timi awie nkonmidi Yes. adumti amen Amen. adofo no meka ni se ya sese wiasa ye hu Ayu. Ghana na titiri na ye hu kese You papa. sanse woni ba bia tie Yes. topic about no se Mogya Hwieguo ni Awudie hu Wakatia. wakatia Mogya Hwieguo ni Awudie wakatia
Mogya Hwieguo ne Awudie wa Akatua na obabi sasa no bi na akodina wu na wu efa ho ben Mogya Hwieguo ne ba o man ebre yase so muni mo a mama mpanyi bre papa don't I'm telling you today ndise mpanyifo bu mani gusa ne ma no so a na mugya na young boy ne yakunu young boy no akum young boy young girl no akum young girl papa no akum obi ehin na mudi yase ne ko ehin na mudi awiase ne mode ko sa abre and so when you say Akatua dia metwa adwese baby the person bisa question papa ahwe mami ahwe me bla ahwe me sister ahwe me wakum ni pada and if na person obekum bi and me come when you want to ase say Mogya Hwieguo ene Awudie e wa Akatua so for nyanka ncha say Akatua dia and metwa adwena abenwu Awudie mu ahodo na so wato bi mu a ene friase na onipa ko no a mukodi awuo no mumfrase nyam nwayi yes what adan hina mudi wiase kadua dos toto apentam ne nyantam ya dos awa Ghana mrante de maba awaso hina mudi wiase ko onyengo pombo wiase no ma 10 commandment the 10 commandment no ba odishemu the book of Exodus chapter 20 verse 30 me the Bible Exodus 20 Bible ne kasa verse 13 was eniawu onyengo patro kunkum se nyadan eniawu a warning just say a short way yes one kasa me proud me you say o say nyadan eniawu owi na Jesus Christ na say ni mezi aso by New Testament Matthew 5:21 the Bible Matthew chapter 5 verse 21 Bible kasa ebufoni Awudie o say ebufoni dia Awudie Jesus steady woni say odipa so obu amfu a onyadan oniawu to say before the day Awudie ko what is our city for say what is your catch for the years to refer the book of Exodus 20:13 was what is your catch for say eniawu na obi no be die na wu obi anu odi awuo no obi di atemu mu ni fo atwa to was odi dan atemu mu fo odi atemu mu fo na me die enti yesu so no abai mesi mu say wa catch man say na say obi na ne bufuni nua no obefu nua no obi di atemu mu fo obi di atemu mu fo adi no odi abufu abesha wudi dan ohun say ni pansiri ni awu they be yensiri ni awu at all haram ohun say ni pansiri ni awu debia eti die de awudie ba abufuo it was odi abufuo beka Awudie hu tie Bible me dem mesi mu say was on the catch and say obi no ni bufuni nua no obi di atemu mu fo atemu mu fo odi atemu mu fo yes it is a winning Akatua ho dia anya dwekwa mesi dwekwa kire mesi wo adi awuda anafe na obedi awu anya catch us Akatua yes wadi awuda anafe na obedi awu anya mesi Akatua da otwan yes wadi mra wo so woni mra wo so na nipa kum okum nipa wakum nyame nyankopon du wongu but Awudie no sunsu aso e ka no o so be bo nipa wo ni suba sa dai ni saso if you don't I'm telling you today eti oje Awudie ni fa unimu a se wutie se wo so fom preaching chawo dia ena me ka se wokum nipa onya opo se me kan se oje Awudie ni fa oje Awudie ni fa wadu mra wadu nya sharp adena Ghana ma to this Christian country na Awudie ados wa Ghana the book of Isaiah chapter 1 verse 21 Isaiah 1 verse 21 Bible se me kan say adena kwenu kwafo me na me cho Bible no me printing press o say na yan kwenu kwafo kwenu kwafo adena adwumanfo kro na man na dan dan adwumanfo kro ankatamu yenama Ghana mem ha ankate atemu adan ayema Ghana atemu ayoman Ghana ma ankatre ni tim trinity woman Ghana first Ghana pa yesro moja nes afedie se se de Ghana mem ha Awudie nku me nam twa Bible no obati ese twa weti but atwetwe na ba Ghana se se twetwe na ba Ghana se se but yakum way sikadu adoso akristo fo mum aso fo mum yem preach o mum yem preach the part of sikadu ni be wura so dem and aso for so dia shame mpo no fagala ba nyisu shame ko so tin ru bra na min twa yase bra me bo mo yiye bra me di oyi bi aba ba bo mo di yiye sa dia na banti no ama bebre twetwe sika ni disikachi adena kwenu kwafo kumunina odi agisika no akoto ade obi nchai eye kesma
ukuni wie na nidi wo bi fie entwa de wo ba bia utwa de woni panchen se wom wabɔ ho dua yes because wakum nipa ana wodi dwa hwɛ ukodi dwa wo bi nkyai wakum obi ana akoto obi banche abo fufu adi ana wo problem yes say nipa no nya to banche won nkyai nyako podi aketwa bemo just say wakum nipa ekotwa de odi panche e say wo yi obi a wo mu dan wo mu nipa tie main nipa tie wakum nipa wie na wo se metu ofi nipa mu About your friends and count. I mean, I didn't would your daughter, sir. Baba Cassim Yatches, who would you know what dinner? Won't him nipa who come no, when you swaka tradia, when you podcast and be the book of 1 Kings, chapter 24, verses number 4 to 6. Yes, 1 Kings Babon Casa 24, Babon Casa, verse number 20. 1 Kings 24. 1 Kings chapter 24. The 2 Kings chapter 24, verse 3 to 6. Verse 24, verse number 20. Yenti obadi asem. Wasi? Osi menkasa. Ewrade enu asem kuna. Woni go plan se menkasa menjo asa dai. Wasi ewrade enu asem kusu da ye nam eba Yuda so. Ewrade enu asem so. Asem bi fa Nyankopɔn twedi ampo ya wanum so. Ema no me ka Oman Israel. Oman ne brai. Tam se yemompa ma IGP. Yes. So yemompa ma IGP. Yes. Hey. Somebody Nyankopɔn say wo hu IGP mobo ma me. Dr. George Akufu Dampare. Onyankopɔn hu no mobo. No man bambo. No man nyansa. No man mpanyimfo nyina nyansa. No man ntimi mo man no ban. Anya sa musuo ka mo man Ghana beka wo. Abeka sojafo. Abeka timi sem bambo di ma sojafo mpanyimfo. Na me se bambo e de ma Ghana mpanyimfo. So Onyankopɔn mo nyansa wo. Na wudie na ekoso sa. Se firi mpanyimfo ni bi so amoso mo madwe mo man nya sharp. Yes. Share moja Hwieguo moja what do we yanhwe han ama wudie koso wo man nim eti o meyi wo mfiri manim woni oposo ayadan o meyi wo mfiri manim o yi wo man firi nanim manase boni nti manase boni o man hye no mhye moja gu se de oye nyina se de oye nyina nti ani moja di bi mu so a o ka gu ya ana monim se ye hye moja di bi mgu moja di bim body ban wayo attack obi wo road Wajini Janu ankono kwa fufure. Janu kwa fufure si no me ku aka ho. Body kura ni munyansa cha wudi fo ni bi. Body ti ho no na afifi body ni bi adan awase. Mse nche ni brebe twam. Body eja. Mo die mo kum nipa mo chese mo se nipa ayi nipa firi ase na mo kum nipa nyina wo wiase wi a. We are saying, Obadi amfani senkan. Adwene mu nya dwuma. Adwene mu nte. Wani so ntew. Se sikadu na aba we ubedi sika na kopem da ben. Onchemwo asase we su me say president be dey the vice police soldier bukumai driver yogosa bankura wachewura alaji malam fusenama wachimai winu na che ayan azar na so obi abewu when na chemwo ha bieni ho why na chemwo ha no mo pam ho anya sa and na say we dey nya ofus anya skenta iskandra sikanti kumunia na mpabo obi pashe watch obi pabonti mini bi bo watch mini bi eti wokokum nipa ya hwe mos pabonti no obi akum nipa now they got guarantee must to verse 6 the Bible somebody see you go post ni is there a woman yoni senti for boni ba ko mienu e bi dinti men na no maso che no na boni no what to training and no nipa timi to nipa ni nia de na sheboto no obi akwaje sika na empabo na empabo obi pasha about life ye to here ni wakum nipa pabo obi epe ashe about life watch obi pe about life ndi wakum nipa about Naka so ba fa nwadi dabi Bible can some can kings stadium kings no was Genesis Ewrade no asem so na we number Judas so me ba Judas so so obeyi wo mafiri nani so obeyi wo mafiri nani manase boni ni manase boni a boni be manase said oye nyina any moje di bi mu so o kagu ye ma mrantie ni kagu ye a bi sha Jerusalem man nti Jerusalem man Ewrade am person de be free won o de be free o de boni ba dan be free won won fa ncha wo me nam ka kire hwe won fa ncha wo dabi and then what do I mean unless you repent yes
Ate. Adan. What show when you deal with Yachibimua, Uni Patimbi, Debbie. We should be Okumobia. Show be a Wakumobino. Nipanin, you are be the town. You are Kunu who come off a channel. Yes. Yes, I'm the. You Kumobiko. Yeah, I don't know. Just a depend now. What do you want? Surely you are be our dear one. About the difference and count. I mean, he no Ghana do no. He no man Ghana do no. He no man Ghana do no. As I 121 is I can't be no be ensure. Isaiah 1:21. Adena 20 kwafo. Adena kronu kwa Ghana muslo moja. Adena adwamanfo kuro yi. Se Ghana man adena adwamanfo kuro. Anka trene tim. Adwaman di Ghana ti adwaman adwomam. Adwa Ghana mu se Wa minister or tempera. Also for or tempera. Asamema or tempera. Catkis or tempera or hen or tempera. Anka tamu yana ma. Anka temu what Ghana. Anka trene tim. Anka trinity mo. Nes afedi Awudie na Ghana. Oh. Ghana, what to this a Christian country? Islam country. Omboa. Mubachi nipa no wadi awuno. Wani yaboache. Kwakumensa or the Salifu. Yes. Wani Salifu or the Ayuba. Wani Ayuba or the Tanko. Yes. Christopher Muslims that edi away. Oh yeah. Omboa. Very bad. Kwakumensa one call for the Yebekaswa. Yes. Abasa so anya Islam. Uncle Cremosori, Ebekaswa. Yes. Tinya Christopher in Cremofo Muslim Yame. Yamana Mudi away. Na bedi wafa ho adi Debida. Nyakopo be kasem ya chowa. Yes. Hwe moja na muhwegu no moja ne gibi mo. Ebisa hwe nipa na wuhia no road na wutwa nti no. Nipa na wuhia no road na odi sika wo no a utu na akoma ko ye no. Nipa cho onto ma me ba nche. Onkotu onkotu amabo de. Entumu onimu ni case. So aye nipa boni ni kura na mumu famu de. Onimu ni case de ya entimu famu de. Oye moja dibi me. Yes. If you don't I'm telling you today. Yes. No be aka nipa kura na ono kura yekunu kura na bia no so di boni. Wadi boni but o medi wu boni. Dabi. You know betu anka. Wo dia wo koye no no a adwene wo tim na mo na wo tuo no e very bad. So wo kope no wo di ni koye bibi. Ade enye wadi boni bi na wakoto aba no. Woni ma me tu fo na wadwenya sharpness wo di want topic no. Me say Mogya Hwieguo ni Awudie wakatia. Ena me bisa question wo kum nipa da. Ana se fe na be kum nipa. Ena me ka cho say den e wakatia. Yes. What do you think? Amen. Much I did him. Jeremiah. That's Jeremiah, the book of Jeremiah, chapter 26. Verse 15. Almost I'm a canon. Yeah, Pentam Bissau. So my son, also so my son, also means I'm in delay. Miss I'm in delay. Kakana, Tam Kakano be atama means in delay. Kasana Jeremiah 26. Verse 15. What's it? What's it? Who said Jeremiah? Close to Jacob, Jeremiah, which and Kusombe Jeremiah. Who said Jeremiah, you shoot the biblical way and watch him at Uncle for a woody way. Samukumia. A woody way. Mukumia. Samukumia. Moja edibem. Me catch him play me yamabonio. Moja dibem. And I'm Segumukuru. And I'm over Segumukurum. Any a most for so be Guman Casamini Mabusia for so. Nanukulam. Natona a bush will be Broman Tiasio. Muni Pabit moment for you would dini. No more Jan Wokumunipa. You know. Then Yasa Papa, Kumunipa. And the Mubedi, Papa, so Sabin Previous, so be Wejamo. Yes. Now must be a bassa. So how many? Yes, how many? With the moon community pass and from Prisca, moon community pass and from Preja Padia. About the Environment and Coming. What me are doing? I mean, what is a Mukumia? Moja edipem. Moja edipem. And I'm Bagum Sahono me a gumu and Mukrum. It is a gun on my way. Yet, Nassia Shenem with the Hwieguo Koso. I'm Totoni. O man never swam monsieur. Some bumpires say, Yago police form of bodies of your form. Oh, no boy, I hope buying. Yes, no papa, home from there. But you lose God, a crabby pet or man against him. Yes. And the police near Yakunu. Dokobo Bino, Yakunu. Dokobo Yakunu, dear. That's when you're saved with dear. And the Ghana, we are not safe. Yes. Yobo Bani Yakunu. Dear, not just we are not safe. Yes.
What you make an say? Your money is safe. Your baba in your safe, dear. And now you end the quite about for the Yakura. Yes. Your Pocobo ban the Kayakunu. Yakunu. Hey. Your Kobo ban Yakunu. And what day? Now one now. And you're not saying my penny was with you. Yes. It says so. No, so provided. I'm at your baba and who you. Yes. What you protect here. Yes. I'm not preaching politics at all. As a man of God. Yes. My politics in count. May I assume you? Oh, yes. Chasana de man mutini pa. So the obo bano, when you say with the man penny, as one man penny provide the man, and why you? Yes. Titia. Cause you can't have no man penny, so man or by. Yes. Obra so come up when you read about the book of Isaiah 33. Verses. What's obraso? Man penny, obraso, and omani, and that's all managina. I won't catch you. I won't catch him. Nyansa. In the diablo, yeah, what about Buama police for us? What your phone? Akadia. and everybody slow. And I'm slow to make maximum mind him. And yet, Tamudia, the October to Nyama Mano. Quit the Bible. yes. What you know? I don't provide a police for to Tunasia. No one may a saki one. Share. Shut me at what's obey. Obranitium. What branitium and not do what you crumple to you. You keep me sitting. So Janini, your old Jan and Namun Pabuano. Whatever, no, so. And police no Bambono. On the moment, Janya Hwieguo. Yeah, you need Bambo, Rebecca say. Obranitium, no, so. No brand new no Jackiano. Or Tiamo, no, so. Johnny, or Hwieguo. As you ever for As you get for the hallelujah. You are not so Janny police no other way over Banana. Oh, so as we are. You are no mommy, I should not have for midnight or midnight back with Yate. Hey. Hallelujah. Amen. Drop by no. Okay, come. Drop by come. That's a woody phone year book come. Afa. Abambo phone so. Woody phone year book come. Afa Bambo phone so. It is a Bambo phone. Abambo phone. Eh, Jania. Timemufo. Ye fahini. Ye saw my penny. Yes. Ye saw mine. Yes. Someone to talk. And Yama. Na Abambo phone. Umunya kadie. Yes. Because so the new police no ko bambo ni bulletproof dia. Onye save. Baby. Don't say cruise na ba no. Aso sesene no a. Obehuri wo. Betomrem. Onye ko pon fane sankai. Amen. Omie pro. Amen. Omo ya dwenya sharp. Amen. Ye mo mpa ye mo man panyini. Yes. So onye ko pon hunu mo ba o man ni dia ni nyansa. Yes. Na sika na besia na obo no mo ba o mo hunu ba bi o se bi ko. Yes. Ni nyina ni ade ye niam bi. Debi. Obo niam ko. Bad your fat yam na. Amen. Bom yakuma nu. Amen. See Bible. Yes. What you What you want to say? Samukumia. Samukumia. Moja de bem. Moja de bem. And I must say good And I must say that. Egumoso. And I must for so. Si moja no. Ebegu yen so. Tu wa hukum nipa. Te okoteshi. Wa hukum nipa. Te okoteshi. Wa hukum nipa da. Te okoteshi. Me se obeja no na mpabwa. Me se wa mo obeja ne na mpabwa. Me se nyakopa obema wa kire papa. Yes. Who can the book of hallelujah. Amen. Who can the book of Genesis chapter 9 verse 5 read the Bible. Genesis chapter 9. Bible nkasa. Verse 5. Ose menga Into your body asam. Ose de yo. Na moja was na moja de. Ose de ba asam. Moja de. Ye moja de. Mo krenti mebisa. Ye moja de de. Mo krenti mebisa. Ye krenti obeda. Obebisa. Obebisa. Ye Obiara krenti. nsam na mebisa. Obiara nsam na obeda. Obebisa. Obebisa. Jeremiah chapter 22 verse 17. Jeremiah 22. Where I say moja ninti. Ye krenti obeda. Obebisa. Obebisa. Na obecheche mu 1 moja na awuhwegu nti onipa kra nti Mebisa. adentia ya ka okra otimoja num. Yeah. O kan the book of Leviticus a Nokre. ti onyango po ka cha aboa bia o se o ka che nipa se ukuma aboa bia utwa ntia hwe ne moja ne gu. Yeah. Adentia o se hwe ne moja ne gu o se tutu fam na hwe moja ne gu fam wo na ka dote ne dai eguso na yes okra no we free nipa duanum. Na just worry aboa no nko na worry nam wo ma ne ya aboa fu na akokori se ekewudi a just worry okra no e de afra enam no. Read the Bible, Leviticus 17. The Bible 17:10. Was it? Obiara ofri Israel fie. Obi ofri Israel fie. And also what was you? Moja na wahwe guru de tia. Oh, odi moja biara. No odi moja biara. Mema mani asasa okra odi moja. Okra na odi moja na Me chene fi match me. Ebi musu ba ni,
na ya santefoɔ ne akyemfoɔ yɛsɛ yɛfrɛ bi bɔsoa wakuma apɔnkye na ɔde ayewɔ so ɔno atwa ne mogya no ahwie agu na ɔyiyi aboa no yɛ mu nneɛma nso ne bɛɛbo na ɔde afra na wakye afra apɔnkye mu anso ne mogya na ɔkɔ saa musu bowe animuda tantan watendin bɔsoa wabɔ asan yɛ dɛ asoa meta sa okra firi matwene pɔnse wa wudi mogya obetwa sa nipa akona twene efrise de ade ohonam kra wo mogya no wante ɔso nipa honam kra na wɔde emu mogya no wɔde ba de mogya no menam twa ba me printing dabi me dia mama afɔde butia so eti onyankopɔn de masank ye hwie mogya no go wɔn fa patam okra efi ade na wo nipa akɔkɔdi mogya na mogya de patam okra mogya de patam okra ɛno nti ɔkyerɛ mu nti ɔso wɔka mesi Israel fo sɛ eti wɔka kyerɛ Israel mo okra biara o mu nipa dasani biara a obedi mogya no metwa sa okra firi mama twene verse 13 kasani anko obi a ofri Israel mam o Israel mam ana ɔhɔ a so wo abeso Israel man a ɔyɛ ha no yɛ ha no ko aboa bi ɔkɔ nwuram ɔyɛ hanta kokuma boa anasa dan okum anoma wodie no kokuma anoma ya wie ɔhwie ne mogya gu fam nchi na beku na babu se wotwa di ahwe ne mogya ya dai egu fam hwe gu fam no mfa dɔte nkata so dɔte kɛ sɛ wo yi ɔkra na fi nam num Yes. ɛsɛ ɔkɔwe nam no da ahwe aboa fu lu suban ne aboa ya ku ne atwa nti na mogya na hwe aguo nam no tim sɛ ɛyɛ white ɛhyɛ da nya kɔn papa ba de wawuo no a ye funu mogya na fra nam no ko twa nti kra mogya bi amma ti nam ye kɔ nti wo di ɔkra yɛ sɛ ɔyɛ manim anu ɔka kyɛ Genesis 9:5 9:5 ne wasi sɛ mogya de wɔsi yɛ onipa mogya de wo krenti me bisa sɛ wokɔkum nipa na wokɔhwɛ ni mogya gu yɛ obɛbisa wo afiri aboa biara nsɛm na me bisa aboa bi a wadi wakum awie na di ni mogya bi ɛne obɛbisa onipa nsɛm onipa so na wokum no obiara ɔyɛ ne nua mpo nsɛm obɛbisa mogya na ɛne yɛ mebisa onipa kra tra deɛ ɔhwie onipa mogya guo no nipa mogya guo no onipa so na ɔnam bɛhwie ne mogya guo ɛfiri sɛ nyankopɔn so ba nso ɛna ɔyɛ onipa ka kyɛ sɛ wokum nipa a wama no ka nyankopɔn yes bra me say confess your sin wɔdi awu hwie mogya gu what mo malam fo ni bi no a mo gigi tire mo friends say akonfo no a mo gigi tire difo no a sofo na mo gigi tire gigi nipa wo pass no nyankopɔn nim wo bi kan yes onim wo bi kan papa Ghana so fa command to mu o command yes onyankopɔn fa ne sɛnka wo Amen. wonim sɛ akatwa ne ba Ghana so bɛka mo Yes. ɛbɛka mo wammie wa no anka nyankopɔn no wɔ bi ka Yes. momyɛ mprikyi menye hu sɛ wogya akatwa wɔ m Yes. ne mogya hwɛ gu akatwa wɔ m Yes. na mmerante ne bɛba ne ntwom mfiri young boys young girls ne kum nipa ɔbɔgye mfere sɛnka Amen. wɔmi agyere no mu Amen. according to the Bible no Bible ka sɛ wɔ the book of Jeremiah 22:17 Jeremiah 22:17 kasa ne nkɔ wɔtena so ebinom wɔ ha wɔsi yɛwɔ bi mu hɔ ɔmani ne ɔmakoma a ɔmani dan ɛne ɔmakoma ɔmani ne ɔmakoma ɛdi hwee so sɛ mfasoɔ we have Judges 9:24 ɔsi ebi mu nipa tire a ɔmu kɔtwa nipa ti na ɔkɔtwa ayɛ no ɔmani ne ɔmakoma ne hwee so ɛnyɛ bibia nti na ɔkɔtwa nipa sɛ mfasoɔ ɛne mogya di bɛm sɛ ɛngu fam sɛ nkuo hwɛ mu bi ma gyagu ɔpɛ mfasoɔ ntira ɛne ne yɛ mpirikyi nkyerɛ wɔm na asɔfoɔ no a mo mpirikyi the word of God no a mama Ghana yɛ yee no ade na meka saa asɛm wei ɛne ɔne adɔfoɔ saa berɛ yi asɔre da wokɔ no a ɔsɔfoɔ de pirikyi no ɛsɛ ɔkɔ asɔre a wodi yie Yes. saa nkwaseɛ pirikyi mu nyae yes nta yɛ obiaa sɛ saa ne tɛdeɛ sɛ obia kɔpɛ ne ho tebie tutu nnuro me se sɛ wo se hwɛ meka sɛ meyi videos ne bia ano wɔde hu meyi videos ne bia na ɔde ho meyi videos ne bia na ɔde ho meyi videos ne bia na ɔde ho kwaku yɛnyi baako bi ɛ yɛmfa kakra mfam yɛmfa videos ne ba yɛbrɔko mi yɛkora yɛmbrɔko yɛsrɛ mo ma ne ha mesɛ mo ma ne ha mo ma ne ha mo na yɛsrɛ mo wode tie ɛyɛ mo flashing light one bi na yɛakye nipa yɛbisa na ɔse maame sɔfoɔ ɛna ɔse ɔnkɔkum akwadaa no mfa ne ti mmra maame sɔfoɔ mo so mabam bi mana na bɛ mu mnam sɛ papa sɔfoɔ nkwa na agye o maame sɔfoɔ ɛna maame sɔfoɔ gyina hɔ dinae ɛpagya ne nsa kɔ soro gyadeɛ ɔkyerɛ no mentimi nka sɛ nokora no sɛ nyɛ nokorɛ but yɛma direction no yɛpagya no wo fie no ɔyɛ dɛn ɔbaa yɛbɛkyerɛ ma so dɔɔso wo na ɛma dɔɔso so wo na ɔbɔ odin ampa so ɔbaa no abɔ duku white sɛ mumakoma mu tum ɛno kora yɛ signal ɛdi adanse sɛ maame sɔfoɔ kyɛ sɛ mo nyankopɔn soma a mo ni nsɛnkyɛnne tumi mopɛ sɛ mofɔ so anya
Kese we mu so na man for sense nchene nko ebi mu pese mu jimi nipa ebi mu nipa pass no mo gina nya senche no mo di yo kese wo wura so dem a wutimi nko fie da kese nya se fie a wutimi nko se kese otimi no wo jimi kura no a wo ni secreto wo hu ni secreto na otimi ayo dondori na otidem ayo jori otidem ayo so fui ya so dem ayo timlele na tia so dem obejimi a still na da so te wo on preaching AGYESEM as soon as them hodum. And it no yes anwa. It no woman pass no penny pound who near manual. Within a short time no I check out you see be mutimeya the more na nipa na waji no wasi no omo dore nsama no make say go many doors na so ye dan wo check crowd eh wo check crowd mama muna mu famu nansi famu o na mu hwe bibi yo bibi kwaso man no awudi samini Mogya Hwieguo di asamba ba o di asem ba di nsem nam di asamba ba o di asem ba ti fomu mfashi kakra bi ni enko we di obeka se bia we di mesa wo I'm so for now about hey we are seeing Oyonkoti Okumunia Jacob Japadi obedia consider ben Okunia Japetu mi obedia consider ben oh very bad Okumunia Jacob Japadi obedia consider ben wo je ka prante no wogina wakum akola ne ti ekura no hwe ne yo bia wo di gina ho no oh fani a chine ya de ne brewa udinai ubeka say mad omo abadaye hwe ubeka say mad omo abadaye maybe dangerous okay the book of Proverbs 13 yes Verse chapter 13 verse 9 verse 9 and you see 9:13 yes 9 verse 13 what's it enkwasiasem ho kokobo oba kwasia oyo kesafo ubekoma praise God hallelujah amen adafonum so be chai Timon koso onim hwe onim ya mfra no otani fia boboa no obekonu atu aboboa domu anu gunkrofo ebu nkrofo fa so kromo so bi edwa so emrantin baba wo di wo tranchie ofra mo so bi so nkrofo begua so dem wo hyehyɛ nkom kwasiankom onam akwamane so omunam nso ubekom nkom so hyenya onam den so akwamane so onam kwambone so nam kwambone so Boni bang jama mu fise Mogya Hwieguo nya katua ene to pekene se Mogya Hwieguo ene awudie hu akatua awakatua mu nimu a ubetwa so aba kaso meku akwara wa afa no hwehwe oboa kaso meku akwara wa afa no hwehwe wa kum ni pa bi so mfa hu ni da Mr. Confess your sin. Yes. And yes, I will for pro. Yes. Over bless you. Let me put for this account. Amen. Amen. And yeah. Soon. That your 1 year. yes Yeah, but obi be your 1 year. Sat your 1 year. Had you see? At the Musuba, tell me to me South Ghana police. So yes, munyam famunyim. yes Some parliament. yes When discuss one, near your crime, but for Baba man or buying. No, yeah. Ghana man, 10 years. We could be a would you koso but to see a Kumobi. We could be a but to see a Kumobi. Yes, any pan in Sanapa. Your Oakman, we are very deep Baba and Sapadia. Yes. Then a Sapa was some Nesana Payango. And you what you work said, dear Cop up your cum, where your direction was my mess of for. Oko Street. And you're chopping for BT. Winneba Road. Trumping 40. Each hour. And yet. And what pin for the home tiade. I will. Oh, we are Aqualana Suzy to Tracolana 9. a day Just over innocent blood, you know, and so soon 9. Hey, now the mood is kind of quiet. Hallelujah. Amen.
me yichira wa mbesu Oh. Ehu na se kemisi adina Amen. Omanti asemra Amen. asa kwatwa kwala ne yawo no foforo nge no ya se twitwa kwala ne nan Aden. mo de koye den Aden. kwala ngwe na de na mo de koye na ti san na mo pesika ti san na sabi it is a common dewa the book of Ecclesiastes it is a common dewa say na oba so ko senka 4 verse number 6 was in some homi wom was ka adwuma kakra wo ye no akatwa kakra de ma wo nsama no aka homi o mu afane sa kakra eyesiri in some bienu amama obrene dadru ni amane adi akire se se pese mo di nsama bienu didi wo ho pese mo di nsama bienu mo ho akire mu nti etini pa wa ho hyem nti asai eti kumunua na fa pa japade kumunua na fa di yie na kumunua didi ya ubedi akosi da ben eso ay manim henwa no TV no dabi wo de transfer be TV no And try cry. Yes, I asa wudi asem na ya kan fu se yakopon you to me tachire try se wo die wu na me kan asem nti wudum TV trust na me kasa nchirawo na confess na jai na to fre wo nia ba ko ni to no fu se anyanom de ye nyai yenyani atwitwi musuo bra man no Judges. Yes, Judges 9 verse number 24. Verse 24. Na Yerubal ma adioso no ho musuo aba. Musuo bi aba man no so. Na wo mogya abua won nua Abimelech. Omudi Oku won no. Na akwala no nipa no muku no no. Mogya ne bedi o machi. Mogya Hwieguo. Ekasa o. Mogya ne kasa read the Bible. Was ni mogya. Mogya no. Ebua won nua Abimelech oku won no. Any sikemfo a wo share inside. Se won ku ni nua no tifi. Contract killers. Mama bopa mo nyina mo fie nya. Musuo bedi machi. Yes. Because look at the book of Habakkuk chapter 2 verse number 9. Read the Bible. Habakkuk. Mogya Hwieguo ne wodie. Asem di akire. Habakkuk 2 verse 9 was onye do onye mfaso bone mani fie mfaso bone emani fie do onye mfaso bone emani fie yes do onye mfaso bone emani fie kanyanko was onye do onye mfaso bone mani fie wonya mfaso bone ema fie no de prebo be so bia utimi yesika na timi ko sisi abrosan ya sara mo show dan and me dan wa nyago putting you one day so obey no one free imuso sama na you hof imuso no na da bida what is dan no I to talk us no but don't find need that I'm telling you I did them so the book of Genesis chapter 4 mo jani tiam for yawe Genesis chapter 4 verse 9 mo jani kasa everybody catch a king hina unia hebe wo wasi minim mini aso hwefo ni ana I say di na waye unia mo jano tiam refrain no ku no ano ni mo jani tiam nipa no ku last 4 years ni mo jani tiam nipa no ku 10 years ago ni mo jani tiam e kasa e bodin e musuo repent and no adom and confess your sin. Yes. And therefore, do me. If you are sincere, we are not you. Moja. So family pe na assassin so. No so start kesi ni pakuno. Hey, sika ni obenyo. Nyesi, me kesi me catch you say. Die is u nyesi kan u di ni nkese ayahoto. Debut. Share. When I catch you. You don't know. Superwadi Yakob van the currency. Amen. Or you don't know now. If you know now, and can you see now? Yeah, papa. God told me. I'm with the Hwieguo and Ghana. Then I'm with the Yasiko. Here I'm with the Yasiko. This is Ghana. Okay, the book of Jeremiah chapter 30 verse 5. Yes. Jeremiah 30 verse number 5. Also, what's it? Say dear. Sabra make us say dear. Yati ahoboponi. Yati dear bene. Ahoboponi. Ehwaba. Joel chapter 3 verse 21. Also then. Ehwaba. Say dear ni ati Ghana memoir. Ahoboponi. Newspaper mo hwemu a. Anapa. People when na front page no be kwadi beti. People when the front page na be hwa no nipa da ho yakuno. Hina mo bi aseko. Yata ahoboponi. Say Ghana memu ha. Yate de yi. Ahopoponi. Ehwaba. Say me bo am kan kire me hu aba sese. Asumdwe ni ho. Say Ghana mantem o yentime mfa ho. Kro bi so ade san ho. Menko. Da ba bi na ade nche ho. Yeko data. Yenko anadwo. Ndisana Ghana be ye. Asumdwe ni
ho se sa so nye ni Ghana mum sai mo de sa mo se me boa mo de mum bisa anopam Monday kosi free ekwasiada ekopem memenda da ben niente se bibiasi na mo hwe mo de mo nhwe Awudie sam nkoa obere be kwa mo na eto de bia be kode nipa bi ewuda ba bia twa nipa reti eyi ni spare pass ne pass ni bi the body pass ye bi na nipa twa ho ahia na be ma pa wo so ye brand no to no adete hu me nyina se be ma o mo se so mo wo se hwe funu no ne se sina oh he's serious if na check it out no man mo ye fitai obia ni mai fita e bi mu so se boy de kan se boy na man de o man de Shadia bi obi saye Shadia bi obi ayo Shadia bi obi ayo Shadia bi obi ayo watch it out yo boy yifri adaka ni yifri wanu bra wayi ba ya ni pati ne kura no dia na wo ba di mu bra ai dia na wo ba di mu oh wayi ba ya dem kuza watamero oh adai udi yasi ne kwai yifro ai dia do dia no din wey you no akwaji o panyi bi tachire yes panyi bi tachire or backups panyi bi tachire or backups ya tia ho poponi en ba ko fridge mu nipa ne hye fridge mu otwetwa hye fridge mu ni nyina yo boys nkwa ne de omadi anim yo boys and you don't go off front yo boys ne de omasi Awudie off front na panyimfo bi abopa atachire na ade arawo sam ne se wona twa nipa ti no onya hwie moje ne gu no o man kasa pa de no kra nyame anim wo o mo yo bia ne nye bias no o de kasa kasim yes bias no and the kasa kasim and the kasa bre mo chichi wona killers na mo chichi bias no bias na ye show off no mo yi sika di wure boys boy we yi se Awudie ni won se Awudie ni obi di sika bi a kire no yes but once a later ni a chick boys ni mom ni a job bias no ni a job bias no ese wo se akire me ni a job wona to no ni a job me say agi before na se fam yes mo chichi bias no atoto fo no mo di scan no omo boys no Uromo yobia odi wusen obi sika bi akire no unya bi bra mi adem de be yo say no mo kire o eti amaboy na ye killer ana bias ni mom atete wo etu bo wasi e be jeli ni e jeli killer no na e buy ni be sack mo bi contract we fa another killer buy ni be sack mo bi contract yes Mama dinyawo mama ni msuntimwo mese bias na mujesiwa yes obadi for saka amen also ganam amen also ganam amen also ganam wa wo chati jaisan kwasi ade no na ko kwad mame na ko pass mame mama no min so ba kwa kusi saba so fa komano atu body for saka amen Nyankopon kasa tesuro hemo yes tenya na ebe sake na numbe die sie mo won hia Awudie ni but we hia no so sen Awudie ni yes obade mi aproma ne ma amen Joel 3 chapter 3 verse 21 mani mpanyim fo mo nso de nyina nso sanye mo we ano dia betua wo Mogya suka betua mani Mogya suka amen tia ye no wa wo wia na akoda hu okay what o se Mogya bi ahwehwe gu o mani mu betua suka woni mu a na o tua suka bi be ka o man because bia ye hwe han what obetua soka obetua okum ni obetua nka Mogya no so a o man ya hwe han na ye ntimi nsia no Nahum 3 verse 1 wo de tie Bible dia Mogya kuro eso man Ghana ya da ni Mogya kuro atro na Awudie aye ne ma man Ghana dan ya da ni Mogya kuro atro na Awudie aye dai aye ne ma how watch ni panosa Allah walai bani mi do nyame mi ni mo we okum nipa wọ́n yẹ kún wọn sí à nso à yẹ hu ọ́ no on dọ́sùn mr
bias no Miss Samo asoja for na performance mun zikrum Oh yes. Na mun discipline Awudie ni baako. Yes. No one kwachire bias bi bias na mun chiche bias na nya dan. One atoto no. Atotofo no. Mun chiche obo kana na mun tie babo. Die Mogya clo. Oh my Ghana yata ni Mogya clo sese. Atone Awudie ya na ma. Atone Awudie ya yo man Ghana ma o. Fumfa tu ya ya ba bresa no. Etu anya dan entwa. Mate. Ya hwedi ya ba bresa no yo man Ghana ye okoko. Timber, bauxite, diamond, manganese, gold, diamond, me pacho oil, cocoa, banche, abaye, kontombe, chain, kobi, ashiawa, kofui, when you are Ghana memua, when you are going to one, so Amanda Subabisi, Nasamu de Woody the county, and you see, I'm saying, ya bet Bressano, a don't track that. What? A Japanese to super young, I'm your Sababesia. Not say, but just would you have a job man as Afadia and was a Bressano to each other? Yes, because of Brobesia, the cream. The Braco and him, yes, and find your shade. But you're going to say, come, I mean, a man of Mutia, I would dear dos for many more, and Mamma Brewer memoir. Yes, I'm a Brewer memoir. It is a Solomon, one fan of memoir Yagro. Yes, till his son, when you put that penalty a buy. So be dear when you have Sinwa. Send the park on a Sasotri. Yes, young Chinas no for never been in one day. Oh, no finance and free. Yes, to Kabab when you put my great warning. Death penalty. Yes. To the report starting my Moses Cassay. Yes. Okay, the book of Deuteronomy 27:24 to 25. Okay, well, we are not best. Okay, your first said 12, 21, 12. 27. Verse number 24. Yet your body asam. And no mean cut your hint at the other bonny yonko. Hallelujah. Amen. Also, no mean cut your hint at the other bonny yonko. Do hint at the idea you know the car we in Yonko. What can death penalty? Okay. What's it? And you can't your hint at the other bonny yonko. So no mean cut your hint at the other day. A bonny yonko. At the bonny yonko. No kuno. Hint at the other bonny yonko no kuno. No mean cut your hint. Yes. On them baby to go poor no doubt. One and none were trash and swap for the day. Hey. Casanamenco. Do he that the idea body in your twasso? No money in Ancassa, amen. Cassin to where you're ready made. Yes, young Cassin to us, amen. Amen, it means and your no or so no man can do hint at the idea body in your verse 25. Verse 25. And no me cut your job party. What I'm trying. Debbie, contract killers. So be kumoni power di bim ko jisika fro bi nchen. So be kumoni power den. Odi bim nipa na nyore. O mani nyina nkasa amen. Nyina nje so nkasa amen. No mu nyasa kasa amen. Amen means enyaho. Eti enyaho di akese ato. Eti you under curse. I don't know. Unless you repent and confess your sin. Yakobo van senka. Amen. O mi adwene. Amen. Wudi ados dodo. Wudi ados. When say me fanfa nyi say go side. Ha. Me kedi out as a man at one eye free. Am I free? As I will be at the Jia de Konuma Bonto Pada. I never got number. Manya dear. Musonkola no baniba no dia am. Obi kura ko yi na you may obi ko yi. You may ye okoyi. Sister. As I go him okoyi innocent blood. Adai. Kokuma kola onya ohwe. Beman so wanyi today. Ti wo di be yi wan wo Nyankopɔ anim. Na beman so onye. Ana me koyi gu yi Nyankopɔ ka kise mu akwa pa no kwafo bese na kwa henni anim. Bu ani so kra che. Amen. Innocent blood. Verse 21. To Kanyan question 21. Verse 12. Verse 12. The obo bi mani wo. Was obi obo bi mani wo. Ekum ni yankum no. Moses na de to Nyankopɔ nam se de to. When it commandment mo. Debbie. Akọ twese ka kokum nipa. O se anhwehwem. Sa nya wonsa na apa. Na sa te se je tire kura wo se ye wo na wo twa tire. And our direction actually the killer. Actually the obo pa baya. Nya fa baya no so aka ho. Tie babo. What's it? What's it? The obo bi mani wo. Obo bi mani wo no. Ekum ni yankum no. What's kum ni yankum ni pa ko no. Verse 13. Verse 13. So one tano.
Say enya dia o share da kote no. Eno Onyankopon ma ne nsa pa. Na bia ne nsa o to na adie bi na ne nsa pa ne ball ne dia. Ene ye bi ba bia ma no. Ye nhwehwe mu ni ehunu se sa nipa we no. Enya wanhye da ne nsa na apa. Enti ada say e be man be 6 months bi and now 2 years 3 years bi 3 years amode man no. Mo de man according to the Bible be che o. Say de be na ne nkrofo enkoye dai. Enkoto nhye ne so bi no mo nyere boni bi ntino. Nyankopon nyansam no kire say wo jeri na kire say wo di ne ye dai. Wo di ne kosie. Verse 14. Verse 14. So obi said that. Na mum say wa share da. Ekotwa ne nyonko. And was said that kotwa no. Wa kuna ni tie mu a. Kunu wani tie mu a. Ene ekum ne ekum so ni pa no. All say the same thing. Any tie mu so no a cheni so o twani te sheki. No wa kam jame me o jame. Sheki. The same thing. Sheki to sheki. Do oboneja. Your bonnet will be a TV show. Papa, oh, Papa, when Nini Nayawa don't know why not do 65 years, man to 70 years. Nihania and Walusu and one Kakra. What do you mean, Papa? You have anyone I know. Now, Papa, we say, oh, one answer. Not sunny. Ha! Kuni yanko no so. Oku, Papa. Hey, About you, Makunu. what a home. Oh no, Papa, Hamzesia, Boname, O Papa. Kuni yanko no so. Possible cool. Repent. Be owie odipaton. Do we are one pano? Hallelujah. Amen. Unsu ya within you. Because what Tony say young cocono. Hey. Anati ya huwa ni nsɛm no. You about Babesia or Jimmy Pasha bottom. Or Shabagim. Or Shabagim, a crown. Munipio. Aqualano. Or Babisia. Oh, very bad. Very bad. Babisia. Ye be a bag is what Aquanoshim. Hina Mudi Yasneko. Lamentation 4 verse 10. Or Babesia. And ma won Yamushi won and ma won About one year mention. what the one son won or one year for Babesia. A chakwalad nashibutum. A cotton. Cotoaqualano. See Uncuno in Niska immediately. Obadi we amabo. Amen. Omantia se. Amen. Once man Ghana mu. Amen. Ghana ya duru hini. Ghana hini ya duru. Ghana duru hini. Ghana du achire. E se wudi ani moja hwe beka Ghana ma. Umientuazi o. Yes. Umientuazi na Ghana nika ni Ghana. Nika ni Ghana o. Nika ni Ghana. Oka the book of Lamentation chapter 1. Verse 1. Verse 1. Verse number 1. Ghana nika ni. Yes, your body has somewhere. What's it? Oh. Kuran kemu krofo Ghana kemu krofo Ghana nika say. Ghana nika say. Onu kwara te wo say Ghana nika say. Ghana mo ni je say. Ukasa ni je pa na ye nuanu tin krofo ma so. Ha? They say obi ti abrochi me mo fi Ghana kwa no afa. Ofi anu asamene. Yes. Twika so no me ka chero. Echi. Oso afi Ghana so onu abo na nya to free. Aso onu Ghana kura. Shababu na mko. Wasi. Kuran kemu krofo do so no. Kase mu krofo nhyira wo man Ghana Onu kwara te wo say ni. Ghana na dani say yo. Bia koso ama na me no. Ghana nkenya ko pehyan ya mama. Wa yeso kunafo. West Africa, Ghana, what did the production of cocoa? Abba. Why so kunafo? Ghana man dani say kunafo. Yakum papa we. Ama na yewe jana hoko. Yakum mami we. We jana ma hoko. Yakum papa abrofra we. Man mami din du kwa boni yamusu. Os boni yam. Ghana. Na we dey moten nkada be ni. Zimbabwe. Yo di asase wo do so hima no. Asase wo do so hima to dig get to Africa. And na wa ye yi to. Say Ghana memu aye wo di man yo. Eswana no swana do. Say yesi ku anopa na nkofo so. Ghana mo jin hey. Say dey mo di baka woni. Eh ifo da yesa anya man. Onye pon mo sansani mro. Awadi kasa. Yo akasa. Ya wakasa. Misi akasa. Ya wakasa. Misi akasa. To woni ayesa ade ni person mo di go maye Ghana ni mu ase to yure. Yes. Hina Ghana koyi. Remember future leaders. They must so amoye ni. Apentem is kantam. Hey, kwame kumadi Ghana si way. Every far way. Buzia way. Ankra way. JB tankwa way. Ile ma way. Oh, bibi sabo kwashi. Atamas way. JJ Rollins way.
Tubachimwo. Debida. Papa tubachimwo. Debida. Mami tubachimwo. Debi. Eti ayiwa juma. Eti yekupo bosse betu tonipa. O bosse brasa na betu tonipa. Mo betu tonipa. Mo tonipa wa wo pass. Di yekupo bom so man no. Ay mo plans ana say yekupo plans. Eti adum besi na person bisa kwashe oni kwa dom befa so nyini wa yafunu nimo kwa ni Mogya toa ne ba yafunu no Mogya toa ne ba yafunu no kwa ya kwala no fa so nyini wa yafunu the book of Ecclesiastes 11 verse 5 the Bible said you wonim from akwan wan kasa wutie mi wukum ni pai wonim from fa so bo any said you no pe say obitimi akwala wura yafunu na otimi tani from Mogya to dompe enyini wo nyinsa fo yemo no nipa wunnim saade wei saade wunnim saade me no wunnim saade hwa wo ye we sara na wunnim Nyankopon a yo ade nyina no ya ade nyina hwa wo ye hwa wo ye yes wunnim kwa Mogya wunnim efa so form do onim wo be say sa body we wo sa body we umfa honni Mr. Why you say good? Mr. Pababi fa. When you buy, we start in your way. Mon pe canopy. And I want to be a boy pastor to communipa. We start in your move for the Yamuti. Yes. Namusu, I would dome to us. And now, who come and see ya? One fresh and now call some of friends. I am power. Yes. I am put to us here. Yes. But besides, I didn't know what I was saying. My dear. Obadi amfani sanka. Amen. Wo mi adwene no. Amen. Na no wadom le. Amen. Na no kwaje da. Amen. Moji nipa ne kwahe. Nipa na woti wona wodi nipa ho sika. Obi a wakunu. Na wodidi. Isaac. 16. Yes. 33. 25 yanko. Isaac 33 verse 25. Isaac chapter 33 25. What it catch on say? What's the menka na wo yesika ni ahwe me ne. Seven ne go post here. So obadi ya we asie no. Udidi gu Mogya so. Aduane bia abeto. Awubedi. Aduane bia abeto awubedi. Biara no udi den. Udidi gu Mogya so. Udi gu Mogya so. Aduane bia abeto bia wudi bia no. Udi gu Mogya so. Yes. Aduane bia abeto bia wudi bia no. Udi gu Mogya so. Yes. Uko bia ba. Oto friends say bia. Na ne blood. Yes. Or mort. Blood mort. Sprite. Sprite blood. Coke. Say blood. Blood coke. Bibia with the fufu ni nkatenkwan. Any blood. Fufu ni blood. Yes. Bible said the word there be turning into blood. Udidi gu Mogya so. Udidi gu Mogya so. What be kunsubi? Hey. What be kunsubi? Hey. Obe kunsubi. Yes. Nani wadum na o. Yes. Se sawadwene. Nikulem. Nani pensari. Ukumu uni akoto aduane adi. Bedi akosi da bayi. Ukumu uni yakoto ka. Bedi akosi da bayi. Ka no ni se fe na fidie. Eye fidie. Eno an so timi kumu ni pa kumu ebekun. Obadi amfani sanka. Amen. Wo mi adwene no. Amen. Nani wadum bre. Amen. Wo se wodi gu Mogya so. Yes. Tie Bible ne ma warning. Ewo Mogya Hwieguo no. Yes. What can the book of Job chapter 24 verses number 19 yes. Bible ka. Job 24. Job 24. Me patch verse number 19. 30 to 19. Verse number 13. Was it a bit of any efiate for Jeremiah chapter 2 verse 33. One chena kind. Demi kind. Obi I say. Yeah. Auntie Kikra. Why efiate for Tia. No nkromo. Ayo. Yeah. Azai. What are you doing now? Charlie, what you preaching as of what you preaching? Kwasi asam na Some football of the we born it down kura. Born down kura. Yeah. As of we say bomo ni ehwe ni o say we ni siasam kura. But what say the business? Yeah. Siasam On kura. go pass you didi. On one Siasam kura. born it down kura. Say Awudie nya. Awudie be na nya. Awudie be na. Born it down. If you come ni pa ene. Yeah. Be ya kanye. Bi enu be ma yo bia. More. why efiate for O madani atuate for. one chena go pan Nyanya me akwa no ohwo. Debi. one trana tempo mu Omo so omo ntanya go pass e. ando pahima Sabra me kasa ni wadwalai. Ahimache. no we didn't sorry No wudi ni wa den. Wasori. Wasori. okokum mobroni Me nam tro Bible. Debi. Me pedi press. Na ma honyo. Ma honyo what? Yes. Na do so se no wawu. yes Donim nyansa chen wawu. yes De wadi ewuo, owudi ni odi kan wako. Do to so mienu kom yensa ko. Tanya wo
that third generation we Awudie for when I'm a family wadie if I wanted that no come on for and bit me to say the person ejini hu sika we are aside dey we kunu wasa kunaka we ko na hiani de we are wo de jiri sika kwa jame anato no Awudie for ye we anajo na say Awudie for mu di sankwase asem we o kasa ani bi ehumi do mu kan say kai obi anu obi hu yan what the enkata ho akata nanim do mu ye ni omo we bi omo de show manim Max esumu no hwehwe dan watuem nyeni tem kitwa bi wo be man kai wani me me na me cho sam ade na mu ye nya babo hu yes sam Max na mo de show manim what enkata ho akata nanim munyi bi ncham na me fa ncham sa ade na mo de show manim no ti fo mu obi a munyi bi na me fa ncham sam Max na mo de show manim na mo ni tem bi sa yi bi na me fa ncham ade we ni Yakobon kan wasema ncham ndio kofa na de show ti a Yakobon hu se ade we be nyankofo bi a yes nyom enne ne wadomre obi odi ewu chen mabo bi esu mabo obi odi ewu chen wo yes what I repent ti so betima sa wadwe nipa wo sakra wadwe na wonye de unyimi Yakobon pe wadwe sa kira dan se du be kwa wanya ho kire bi abetom so we ni amane bi abetom no wo je wo anje yes wo je wo anje o ema ohaw ne ma enye wadi se wusu be wusa di same thing wo je no be fa kwan foforo be so na sa kwan obi amfa latest one what the enkata ho kata manim obehia no TV for munyi obi a munyi mfa nkyerem katanim no da katani Max o black one o black na no te baby na ni te baby yes ai esumu no mo hwehwere edan mu esumu no bi mutimi bu obi dani woto puruma wia no dia anajo no okoboko no na dia bechia no abeda wonim han time no wada han onim han ompia wia na wo nyina esum kabi ayo san no to no ma sanse chale operation time so operation every say dia o ma fa esum kabi adamfo o ma fa sum kabi dia ba dia adamfo o ma damfo ni sum o mo hu ye hare o mo ye very smart e wa nsu ani me na me tro Bible no baby nanso Yakobon se men kasa mi chodi nanso ba kasa bibi pia ya dumi mo tafa posi wa dumi mo tafa de meje bia mo fanye hu yes wow sikani yamura wo de check your life mom come ni pese bias ni mom ana mo chose ka kila spin ska o mo ni hwe wa dumi mo tafa ya dumi mo tafa no ye sikani ye chem ni de ma wo no sa sika no wo a wo kom ni pa no na wo ni je Yakobon yesa no o pese ka mo mu je kum e se san crofo no ye bias no they don't know how to kill o mo suro and so many killers are over jai yes that is the reason why the create animal mu amukum mu bre yes na mu provide come na mu provide the bias ni wo kasa ka sit them bias ni wo sikacha mu amukum no mu ma ginya sharp mu ni na mo so na cast ne ba mo so mu nyai no mu na mu nyai no mu nwia bo yes ya tom tafa wa sa so what mo chefa no mu chicha mu a bias ni de mamo no mu de ni ye nwura saranso ana asama no ba prawo na wo ye bone ko mu bias ne so asama no so mu asama no ba dai o be pramo bias ne so akọ mbe wo utantan say hwobi anim Bible na kai me na me twa Bible no tu ofia no obonse ma Bible Bible na kasa hwedi obi aye Job 24:15 Awudie nti kanyanko what wording kata manim kata nanim ye be na hu no yes Job 24:15 no yes say de be hu nanim de kudem Bible kasa yes me patcho me ko commercial break aba yekwaba ko commercial break aba how the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifhen will be emphasis. And I know 9. I give you for 9.
AGYEMANG Enterprise, what have been Yamana Santi, or Sweetin to Sandia Radiacano. Udia ni pretunyu wencheni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai unyuma na bachire. She na se unyuma mfenya miya kwanswa. Echese seka wasofu woni wana bepwa da sameni na kwa. Ai she tonton poni krono na beponi pamba. Echese ogwa sofu jumana ni wasi. Wama jumana nyani mwenyam. Wama nyami meni maguwasi wabuni sameni. Moza kaosofwa. Ya ubedieni ya ubeshenti. Eni yasi eni mwenyam. Uyafuti na utimikano krene. Wacha safu meni nase. Nyamisundye nwani akume. Intadia wapedia wanshe. Tinyamia sode mupata di hununye. Onyamia sode mupata tanyenye. Asa confudem share. Uyo confua yuwenim. Uyenyamini panswa yuwenim. Unyumane de uwa dansie. Minyano mikoko bose mnye. Kroma ya ejidi fonina. Mama manina. Ona wariwe nyamia kwanwa. Mama manina. Ewom ba. Asuna doso dia. Asuna doso. Nansu. Wanyamede womuna musambe womu. AGYEMANG. Asuna doso. Soya doso dia. Asuna doso. Nansu. Wanyamede womuna musambe womu.
I don't know what you are spam. I said, can you watch my Lamika say? Can you be a more power? Yazan and if ye a curse. I mean, Cassan, I mean, you know, Metiasio. Minkasan, Quanoni Bayadi. When young coupon, dear was in a tree. Freezer, Juniper one, and one who picture. Young coupon, some dear Sisado. Get your poyo and some dear Tim Wada. The Babes in the yard. Share upon some many a berry. Passman a chitty for the play. Upon some many a bro. Passman a summa for the play. And there was a son of a dear. Nedio just saw them. After church and not the magic before. Intimacy. Mama Nina, Monsieur Johnson. Hallelujah. Amen. It also needs as you see. I don't from topic in the Bible. But the Hwieguo ni Awudie, Akatua. Yes. Se wadi ewua. Frasinu. Na sere boniface no so ni asase kura ohwew nya de bema wafa ho adida e Mogya wa Hwieguo no wo de hwe nyankopɔ kɛse ya ma nantwimpa onam ne baabi so opimini pa nyankopɔ se hey nantwie so momfa Akatua ntuaneka the book of Deuteronomy, Exodus, Chapter 21, verse 28. Koso. Senenchi epim obarima. What's senenchi empo epim obi? Ana obama ni wa. Nenchi epim obi na sinipa ni tware no wu a. Ene yensi nenchi na bo. Nenchi empo. Wadi ewu. Na wunipa. Nenchi empo di ewu. Na wunipa. Nenchi emeka sesebe mpa diasa. Wonim nyansa. Onu kwa Bible say o mistake na so opim obi. Nini pani wu asa na ntwe na wapem obi no we see that boy yensi na ntwe abo no nku no we nini nam ne yanyu because o na ntwe wudi ni yes Exodus 21 o na ntwe wudi ni Exodus 21 verse number 20 na so obi bona ko o ti se mpo bi mpo ye mistake na bona ko a anana funa obona ba ma na to bona ba no wu o nsabu a any one ton no so re wo bu ba na wayam samani na obo no ni wawu wo nsam no one ton so re yen to so re yango ponchi Awudie yes Papa. so be fa wonsa so obade en fa ne senka amen enne Mogya Hwieguo na common Ghana sa I come papa. de hu small boy no kura kwalati small boy o 17 years boy nyobi na abone pa nyobi na abone pa obi na abone pa Be abone pa. enti on apa for no waye ti se mbeje mekoso ejeli sa killers na mun trust mun kunta yi bias no so if say killers no to was nyankopon no kran okese no okese killers no than the bias identity as a killers ni jai kuwa bias ni so ni mfaso Yes. because e base bias how just can share say so nkuma bias ni suro suro Dominiska ni influencer ye killers no do I killer wuti mi sabre no obadi nyankopon fa ne senka ho amen kumu no muna mo so abone no no ma bias ni mo show ska the 2027 verse 25 eno min ka do mi apade apade no so obekum oni pa wo de bim apade wo se mo na no me nya dan wo de se ye jab de o ma oba pa no yo oba pa ne ja na to nchen yo ana wo akogye apade no so obekum oni pa wo se wo no me nkan yes o wi anse no obekese de oba pa no look at him ti me sembebre mo se sam adwene na mo nya o na bias no on ho na yes yes aso fo gum Papa.
contract killers as of boom. Yawen Kasa. Amen. Mizia Kasa. Amen. Lamentation 4. Lamentation chapter 4. Verse 30. Verse 30. A deep for the bonny. Deep for the big pony omudino. Na asafra mu I don't for the big so bonny omutesuma somba paman for you know. E mo no mu hye otini ni majagu. For the big my share tini for the majagu. Yes. And the pedai to me. Yes. The pedai to me. Eh? The passages you go preach the word of God. Oh, who be on fast something day. Part of the book of Jeremiah 22 verses number 25. Yes. Babon Kasa. Isaac chapter 22 verses number 27. February 25 yanko. Isaac 22. What's why? Me part of verse number 27. What's it? What's ne babo ne ma poma what's one? And I saw for a brand new one. What is that pataku? Men I'm sure babon. Debi. Buy us a casepa. What is that pataku? I saw for no. A bit is a petaku. Amate hanam. No mutuma manko for community party say hanam. So be hwe mojaguo. You be share day. Mojaguo. There any petty do uncrophobia tragu baby. Any petty do uncrophobia tragu baby. Mama nem flash it to be. Yes. Them say Jemba pa and abani pamua on tabacco. Or try to do because baku be unable. Hey! There's a can you give for two funny being crophobia buy us in you are. We do say Debi. She did put yeah, the flash you. So be hwe mojaguo. No masakra. See kasi ye pa. We tire go. E tire go. Sakra. Omo say akra. Debeye. No one yam faso boni adie. Na me tro faso boni no. Debi. Mo kasa me fam hoadi. Debi. Fam hoadi da. Me mani transfer check akra. Obi ntime hwe me preach. Me pe message me pe pictures no. That's the reason why I'm so when you feel so fast. Body bain na omaye. Emu nkokora, emu mrewa, emu mrantie. Tese munim abrante ti, munim ababawati, munim abrewati, munim akokora ti. Debi. Etire bia. Hina mudi wiase ne ko. Hukumunia. Akotoba. Wa what fufu we twa na san kwanfro. Na a flash when so. What test we kumini penti wa hoto. Wa hoto. Debi. Wa hoto. Debi. Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2 verse 33. What's it? Said you see Wan kasa ababa wa we kwanyi se to aguo. Maami a wo bia ba opa. Se shedada da obi na me yenku no. Now the part of war. Now the part of war. And notice you ma born po what na wa kwan. E ma boni e ma maybe timi pomodia e do mo afra contract killers no. Timi sheda bokwan de ni pa bi manu koto de afidie mu. Yakuno. Oba bi so de no. Keso e manim. Babu kasa enti watade mu ano onyamu pase Mogya watade bi abehye bia no ene wo hune hia fo wodi bim no Mogya odi stamp abo Mogya no odi abo watade na no papa wakum nipa osi Mogya odi stamp abom no odi abo watade no na so yenu nyina kire no saade we nyina kire no osi medi bim osi wodi bim kese still osi wodi bim unu ye hwa me no be di poso no be di esasa osi medi bim nti osi wodi bim unu hu nti repent so be no hu na ankoba de be hu mobo yes nam se hu sai wo different now sister wo dibim na sister wo ma contract yen kokum ni penti oba de mfa wo ncha wo da yes sister brother papa mama me se me wura ho ne pictures no videos and kofa sanya mama no ano den me hwe bi me se me ntimi nyi me me se ba block me de but me nyi na me che say me ntimi nyi but wan kasa wo bi wo phone so ankrofo di edi bi asane mo hwe nyama akoso mudi wiase ne kwai mudi wiase ne kwai hina mudi wiase ne kwai oba de hu yamabo omi adwene no mu oba ntia se ama wonfa ne sanka omo ni so ntew enne oso ko wura so fe what is obi akoto akomka fufu Yeko Hosea 4:1. Yes. We are not Hosea 4. Kasanem verse 1. Osemenkase. Mutem na dia sam. Muntie oba de ya wasam. Israel ma. Ghana fue. Ebrade ni asase so fo nyoham. Oni ye enyadan. Oham. Oni ye tiasa so enyadan. Oni ye nyoham. No krana doye. No krana doye. Enu nyankopon ni bia ni asase so. Bia ni asase we so. Entanka. Ikontompo. Eni awudie. Eni kronia ware saye na wa ha.
Atanka, Nkontumbo. Nkan just a deep and a dear one. No sanka. Midonyame. Ay, what the Akabesam? Nipano kumni pa wie no se Jack Kabesam. Mogya Hwieguo to Mogya Hwieguo so. Na Jack si fie na Mogya Hwieguo o dia toka no wo anije. Wa kumni pa kotoka. Wa kumni pa si fie. O ka so be fo nwadi. Dabi. Shababunum. Mogya Hwieguo to Mogya Hwieguo so. To Mogya Hwieguo bai we yigu na obi kumni pa. Amasa sini dia bobo. Amasa si Ghana esemu. Ghana hihimu. Ghana sugumu. Esutfo nyanyam. Mo na wo yere Ghana ye. Mogya Hwieguo na mra asase no. Ewura mu aduma. Se ewura mu aduma. Ewia mu duma. Hwe ene moa. Epumu pata. Moa nyina. Asia Ghana ni yema moa nyina da ni wicked. Mansut moa nyina da ni wicked. Hwemponchi bi djuma wodi. Monitor mo edin. Nipa die wa ma mponchi. Moa nyina so tirima edin. Adwumode ba mutirim. Adwum nipa di boniama. Se moa ni atrache. Ejoma steady enkwasi asam. A steady Awudie hwehwe. Yes. Konkonte sijaso. Wasi medi. Konkonte ni yentie konkonte no. Konkonte sijaso na. Omo squad am arashi konkonte. Omo squad am konkonte no. Nipa ye wicked am punching. A punching den ko soja hwe. A punching konkonte sijaso. Eja o. Squad. Hwe squad etwa. Yes. Hwe. Nipa ye wicked am mo nyina so ye wicked. Konkonta ye kakotongo dom. Punching the eja de sijaso sheshe. Etia se a punch atete bre ye so mu soja. A punch soja. Ni pampanche. We munye ni pampanche. Ni pampanche. Krum squad nkwaro no. Konkonte si jaso. Wo dia hwe wo se mo de nyina kura da ni wicked. Yes. Konkonte wo dia yitiro biom. Wa di obetini awe. Konkonte si jaso. Yantua ye Dabi. na kon aponche. Ajina muchia no so. Adi na ba kwa stampo that design no. Yes. Achoko ne de hwehwe. O mai jane kwa eje isu nya de to aponche. Ka ponche dia obe ija nim se jama wo ya ba oyira. Konkonte no susu nya konkonte ado. Dabi. Konkonte sesese. Etia se o mu di tese obe kona that design nko ne si wo. Yes. O mas kata konkonte. So de be come market for boa. Asasini dia bobo. Sutfo nyanya. Ya ti asasu nyina ye nyina obia ho akere no. Ewia mu madman ewia mu ma. Na so sita mo nyina so da ne wicked. Epumu patampo yasa. Ebei. Emo bi ham. Se hwe no obi ankoje obi so obi na ye yo. Obi so kani mu. Obi ankoje obi se party bi na ye no na ye yo. Yes so amane ti no na so for ham. Nkase yankase ye to manu mangasa. Ye di ye ho bone. Eti be swinti awia. Eti be swinti awia. Na mu adi fo so. Amai mu adi fo mu gum. O me swinti na do. Na me twa babo no. Because enyeme bi asese ye preach fa wo no. O ma ja preach and atonto na yom. Ebe na mpanche and scatter the design konkonte. Hosea 6:8. Hosea 6:8. Eti Gilead Ghana for muntia. Musubofo kro. Sama yo for munya Ghana yo. Munja Ghana yo. Gilead ye musubofo kro. Ghana ya ye Gilead. Eya dani musubo kro. Mogya ki come because Mogya nintiria. Ayo cha adewe ye musubo. Aponche ade sheshe. Onkon. Dabi. Ne. Eni braba. Chidi on pay hit. Yes. Eni braba. Wo se konkonte ye ka o nya bi ni da. Yes. Don't man from come market da. Ti o me yom chefa share. O me yom chefa frim. O ka se we nshira ma Ghana. Dabi. We nshira. Dabi. Bene kwa wiye. Ti se wo so ma wani ma wo so a. Nyankopɔ de sansan nkyɛ ne we nya ba kyerɛ wo nyansa. Yes. Na da ba wu abekansa gubo no. O kansa ma kyerɛ wo a. Nsɛm a wonte de na abeti bi. Se wo so unti ɔko agimaya. Wo so unti apostle ɔko agimaya. Se wo so unti nsɛm pa ba de ade asoma mi a. Message baby ebe fraw no. Baby Nyankopɔ be fraw agina. Na wo bisa nsɛm na wo nya no yie no. Ho na bo se wato afidiem. Yes. Ba de mfa ne se nka. Amen. Wo mi adwene no. Amen. Hin na wiase ya de ko. What's na asofo? Se Ghana asofo be kan de Asofo preaching the word of God no. Asofo ko na What is that kwemu kafo? Yankase mu abi ata ne wudifo. What nipa? And asofo ni bi shada ne contract What killers. ye wo kwem? Enu kum nipa. E de sha asori ase. Kum nipa o. Je babo. What
Wasi. Yeah. What dear? Awudie. Ebusudia na wayo. Ma Ghana. Me huna hoju dia. Dem post what na Ghana. Who dia ba dia? Hoju dia. Hoju dia bi ejimia. No man we gofi. Asofo be preach no. Aw be kanya go pass am no. O ma kanya go pass am to. Ana shame mpo no. Yes. Me ntwa ya se. Shame ko so te wu. Fa Ghana be jinsu. Ana ko so Ghana me ba. Dia ko so Ghana ni. O be ko so fufie na obi di bentu asi ho. Then to bossing one. Ina Yesu sa obi. Wansabi. You know Yesu sa obi. Wansabi. Then to bossing one dey say show one bucket. Adey. Mo yale. Yes. Bo bodam. Dia ko so no. So the money man squad na be twaba. Ba dia fanti asem na. Amen. Omi akuma mu. Amen. Omo woni so ntew. Amen. Wa wutie mi na Nyankopɔ se menka ncho hwo ye wo wudi. Yes. Na dia ko so na no odene. Verse 28. Proverbs chapter 20 verse 17. Onipa da se ni Obi moja ho fo eda ne so no. Obi hu dan. Moja ho fo. Steady ni ye ba me tobo. Yes. Onipa obi hu moja ho fo. Eda ne so no. Onipa obi hu moja ho fo eda. Eda ne so no. Onipa obi hu moja ho fo eda. Eda ne so no. Hey. Obi twani. Isaiah 26:21. Obi twani. Obi twani dan. Obi twani ko do amenem. Obi twani na wan kasa otu amena bi da ho. Onipa obi hu dan. Moja. Obi hu moja ho fo. Eda ne so no. Udi obi moja ho fo sa kwala bi na oyi ni gu yi. So obi na bo pa na koku. So na bo pa mo bi koku mi ma ho. Osi obi hu moja Ho fo da wo so. eti brania ko bo so. Yes. Repent. Yes. Satra. Nyesa ebe da so ma da ko wo. Yes. Eti na wie masam ka. Yes. Nipa wo tie me na obi hu moja ho fo. Eda ne so no. Oni Nyankopɔ nya grudge. Obi gyina ko do amenem. Sa case we also onu be di ni tama wagura yifa. Amenem. Oba o anu yiye de. Obetime ko yi wo ano. Ene ne wadomre. Amen. Ne nkwaje. Amen. Bitufu na mintu chabra. Yes. Papa so pa ma so nyesa papa ko mama no. Ene yi mu. Yes. Oso oni pa. Obi moja ho fo da ne so no. Moja ho fo. We gyina ko do amenem. Ma won sane ma. Osi opon wasam a. Se san wadwen ensane nya dan. Ensane ma ho kransa. Se san wadwen ko. Isaiah 26. Okaza 2021. Verse 21. Koso e. She. Nyankopɔn firi nafa. Posu free nafa. Akɔtwe asase so fo aso. Obetwe ye ne ati asase so dan. Aso. Obetwe ye ati asase so nyina dan. Aso. 1 Kings chapter 2 verse 31. Ɔmamu yonti. Osi nipa boni aye di nti. Asase bɛyi ne mogya di. Asase beyi ni moja dan. Adi. Asase ni beyi moja na wudi hu fo no adi. Ɛnkata wɔn na wɔku wɔn so. Kata moja bia wa hwegu so da. Dabi. Enkata moja wa hwegu so da. Sister, minka nyinsa iguo. Na so metwe wadwe se baby. Yes. Oso oni pa obi hu moja ho fo. Eda ne so. Eda ne so no. Oso sesa wadwe na nsa wadu amenanum. Yes. Hwe no anye dai wa nsane. Na nim na nsane a. Nie. Obi say apostle na mesane akwan. Ye do sha menemu a obesane akọ baabi. Isaiah chapter 14 verses 15. Isaiah 14 verse 15. Da obewu edu bewu na kam say kim. Asama na wɔsana kɔ. Nti no se hwe no anye dai. Wansane. Hwe no anye dai. Wansane. Hwe no anye dai. Wansane. Asama na wo sane anye dai. Akɔ. Amana na se tɔn. I want to say obi mo moja ho fo di da wo so a. Hwe amena bi da wo ma ho. Hwe no anwura amena num. Na hwe no anye dai. Wansane. Na onim na wo sane. Na o miti olumai. The creator. The living Yahweh. Nie. Tiati. Benu so ba wiase. Yes. Wiase twam akọ. Wiase twam akọ. Na kan 1 Kings na 2 verse 30. verse 31. Ohini ka kire no say. Ohini ka kire You said your kaye no. You said ya ka to no. Na koka no. Na koka no. Ne sie no. Na yi moja yo bo hwegu. Ze ne yo abehwe moja de atu agu. De moja sunu da o man no so. No say no, see ye pam ye nya kwa ye mfro man ni mu a. Wanya o man be ko so aso moja. Yes. No say no, e so mko yi ni firi honom. No man na nkoso anye dai ansoa. Na yi moja yo bo hwegu
kwano every minute major fear so machine crofo bebre moja gudan kwa machine bebre moja di bim bebre erade ma ni moja mbu ono na tifi wan so osi moja na bebu o ma ne den etifi na Ghana ye de ebuan nti ese so man sorry nyankopɔ hu say yan supporto sa nyama na nya sa ye nhwe han a ebebu o ma ne den etifi ebu o ma ne tifi a ese o ma ne economy e mo ma ne amemmo chinchim o ma mpanyini nsam ene kwambia so mu a Mogya Hwieguo no Mogya kasa mu ni mu a uka Bible in the book of Numbers chapter 35 verses number 15 Numbers chapter 35 verses number 24 Numbers 35 verses number 15 no yentu abode asam wasi enye dwanekobia nkro na nkro nsie yi enye dwanekobia ma Israel. Numbers 35 verse 16 na so obi de dade wasi so obi tam dade e de bo bi mani wu a wo de kobo bi mani wu a wo ye widini wo ye den widini kom no kom so widini no tem si Mogya Hwieguo ni Awudie e wa Akatua yes so obi tam ade di kobo bi ana o de ko twani paniti o ye widini nyankopɔ so we declare so ye den widini e wudini e kom ni e ko so widini no ahyɛ to san kiyonku so obi kudabo na so obi kitabo ah obi temi dia bo de pam na wu what pejabo makwago fatu no the body money wu a body pani mani pani wu a wo ye widini onyankopɔ so wakan fo awudifo e kom ni e kom so bekum ana so obi kuradua obi kitadua ah obi temi dia bo de pam na wu dia odi ko ni babo na kunu asem ni babo no what the body money wu a body mani wu a wo ye widini onyankopɔ so dikira wakan fo awudifo e kom ni e kom so bekum verse 33 efete babo na eti mo nyo sa eti wo a wotie mi enye saje we bi da mo fe nwu asase amoto nfi sa mo di begu o man Ghana asase ye tesu no nfi efrise dey e moja no moja na mo Hwieguo man ene egu asase no nfi egu asase ministers amanyofo mo bo pam ye kum ni panyina no mo ankasa mo jejire je yes mo jejire je yes e ba so mo ankasa dem o kadabo efrise moja no moja na mo de egu asase ene egu asase no nfi wo bibia papa wa wo bibia patomi egu asase no nfi egu asase no nfi akonya egu asase no nfi 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 wasi yeli timi family bia pata asase no we betimi dia pata asase no moja wa Hwieguo ni ti mo amhwie moja ma Hwieguo ni ti jedi o ka moja ni ku ye mo ka moja ni ku ye o mo moja ene betimi apata ma asase no pata ma Ghana na ko hu omo yi tam se mo hwɛ bias no frame frese ye kwaba ha the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot to hear no be emphasis and I know 9. Anu kwasemo soya do sudie Yesu aji trust Awesome ne betinia ma yati nyami asipa Wa wiwe ise nyami akwainwa
Yo, Chrome, Suproma, Yehuba. Share grown at you at tea. Just on the seven up with some of the and swell. I can't bring it go big when you share. In the year, what is he cancer now? To be corner cause I am. What were you? What? Ebrena so didini eyedi so nya okupo ni chosem sia yedi be nyame adwuma no obisi ya sorry bia ya sorry pati oka wabua enya sorry bia na ya sorry odidini na yese osofu achi ebreni munusu afre na safu menina no dia tu when him say while we are in the bra, we are praying, Nimusuna, Yaria, Contribia, many parents inside. Bra Bedia, quite trained, you mother boy, Yami Muna money. I fed ya, Quanche, Muna dosso. And then I does me. I trust someone in Contompua. Nami Mania Diempo. I saw it, ya, sorry, Anka. So for be what a Korea Jenny Gracia. To baby Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, a sweet news to Sunday Radiacano. Any pretty you mention the Pasunti. Sonya me friend one as a one castle friend was so far. I won you man one a bachelor. She Nasa won you man Fenya Mia Bansua. A chance as a gawas of one you are the poor that's a man in Aqua. I shed Tonton Pony Crono now the Pony Pamba. A chance a glass of food you man and was sick. One man and Yam Pama Yami many Maguasi Robin summoning. Ya ubediani ya ubeshanti ani yasiani monyam uyafuti na utimikano krene wacha safu menyina se nyamisundie nwani akuma entadia wabedia wonshe tinyamia sode mupata di hununye she onyamia sode mupata tanyenye asa confidem she uyo confua yiwanim uyenya mini panswa yiwani unyumane baby uwa dance minyano mikoko bosse mnye kroma ya agidi ponina mama manina ona wawiwe nyamia kwanwa mama manina ewom Ano kwesemo sorry I don't so dear Esu Hallelujah. Amen. Yet also near Sasira. Amen. Yawasi. Amen. Wabambo near Resupa, what you are doing. I don't know any topic about and what. Yeah. But if you go near Awudie, Wakatia. Papa. No man, young Shahaya. A cocoa babasu. Yes. Indeed. As I said, Ubi Biaras original. Now, o my near boom near society and no quite. And Mebruno and a sabri. My friend, a frasi at your moyo. Look when I bites, no one at a tunnel. Be empenion for try an idea. Timmy my Ghana. Penny for some me and the Yankasa. In society and no quite. Oh, by the way, I'm about.
na rewo se wo mkra ne Psalm 106 verse 38 Psalm e ka quotation na me raho Psalm 106 na ureti waka moja enif ene fogui ye won krofo a e ka moja enifo waka gui wa hie nipa o baabi unim baabi ofri se komode no se wadidi amen se ne papa ho akere se ne maame ho akere no akere kente just like that waka moja enifo gui abota moja enifo tuagu wo mameni ni wo mama moja na bi muso ko ji kaduro no mo ti fie ana mo ade o mo fie for your sacrifice wo de wo mbo afode me na mcho mo de mbo afode no honi ebi mo di ade kobo so yes di wo man kasa emma wo ane we kum noko wo we kum noko wo ane we kum noko wo hwe di kum a adanya tetem krona no di fie o ye nyina ma moja gu asase no ase mo wo si we nyina ma moja gu di an asase no fi oba de wo yamabo amen o man ti ase emra on fa ne senkam amen papa mame israel so we die wuda frase si utrase papa say bible say hwen we nsane amba yes no tete wa mene mo ngene wado mre na no nkwaje da from ye twetwe nkomo frase say ti fam fa na ma nto so mai 0559552686 0507690000 frase say on apostle you twin nkomo WhatsApp line 05595 5286 yeah 055 95 52 686 yes with me friend 05076 93000 me so ban kwaje samso o pese o so masene so a me na ma no gumidi nase betibidi bidi asopoto se box na me bo anka benya boafo na hakra me dia be fa kra de aja masasa mno kura gos hello good evening Pacho kasa free Pacho mtiji kwa mfrasa butuka itio wadawma to badi ya wenshofa unshira wonso mame musi ya aje papa every bible church mo papa Christ ono o church ni mako busosofu Eba sorry to me on boys and I'm in aje ni mshishime pa boni po automunity no in church unity amane small free boni kana ko to see usma do mi pade ni audo be pray eso automunity mama tinga ko pass pade ya wensho unshira wonso mame no nyewa kuma so ade ma hello Pacho di be akasa free ko pesa safi mi ba be bia wo a ofra e be dia safi mi be ba o menton kai wadawruma menton kai hello Pacho wadawruma udini be bia akasa free Eva alam miti wadawruma la sinen kwa jitu na devia na mi house ma o tibai obadi insha bebre on this crown no nyansa ni ndebe obadi insha no nyewa kuma so ade ma hello Pacho di me bia akasa free kasa free hello wadawruma o kasa free yo miti o animal lo am TV set kakra madawruma so for ya mi shop Nchira wonso mame this time I would have blend ama ya society abona ya mi shop ya we shop Nchira wonso mame onyewa kuma so ade ma amen hello Pacho di me bia akasa free menton kai obebe bia safuri bi wa Kumase your 5 branches wa Kumase wase kropon ko wasala e ona wase kropon Pristia Bogoso Takwa Livia wasafo Takrade
ebi ho mpo bi ho to Fatakradi na manua bomu branches a ewo Takradi area agran kwanta ebi ho kobro laya techimai yobi o techimai sunyane ebi o brekum bi o wanchi kintampo hello bajo di me bi akasa free papa me so mo di adwuma so me jo so wadaruma ya mo se ni mo nsamba mai ya na send de no ndanse ne mabano adwuma ne ya mo pension me no ka se me master okay the papa la crash re adwuma se oba adwuma no ma na bi hwe in projection oye ono ya apprentice no tension ne master la be no what be adwuma etino oba no be di no be hye na master se de ne ha I don't have a problem for near my body, see the something. And where I was it, you didn't have so fussy to Macassa. One of the funny things and so, yeah, but you know, no criminal or Ponka. Bible don't say, oh, with Manka. Actually, I mean, it's phone on that password. Necessarily, only I catch over Toka, over to feed near the number. The Zampane who made it, you have to mean let me show you. Oh, she also by me. Me bawana, almost so what, Miss Ayadma, topic eba, be more so, we're being a mountain, come. No be out there, no. Now, you ain't Kobe, be near for the member Juman or buying. Go to Funu. You know, but dead them quite for fun. You may be the bad man of Bano was said, you man. Let them until repent. Until. But John, one way, let us have a choice from. Na nessa shot for free from champion because e do ba down na pese urezia isa sa no ko fa kwa froso hello ba chama nti o ga ye wada ruma me ye frame ko fiese ma me free hotel ko be di mi road me ti wada ruma me pa cho me da wa se pa ne ayumre se mo amamatie e free e chosen na ni me nsu shao no man you could do me could be bia obetime bia kasa ansi mu am ensu madunu no ye de beti me asemo ayensu ye de beti metu anamo na me so say aya quotation ke o ma insana ama yin njo na yensu yana bre me je fi go ma se na me gusu am church so biwa na me te kaza na me yina bomba na o kasa dintina quotation the capital content that's when you require na wama yati na anajua mama mfumwe jini na nimenisema na nkupon na muso bema omibia amenso na bibia ni level sense ento na mbia ya nkupon na muso bema ebeji na tumi da wati ya nisho papa di shebe bre hello pacho di me bia kasafi Eva Bacho biti wadaruma. Apostle me e wala idea. La na jamo me kwa masu kwa anyway. Hello Bacho ni be aka safi. Zo line any amwa. Hello. Hello Bacho Awudie be aka safi. Pastor Shalom. Yahweh Shalom. Medasi. Ago na Saturday ni ba wana me hu Pastor Mensa. Enwa Pastor Mensa. Oba we hu Pastor Mensa. Adan. Pastor Mensa no Saturday okwa soro ashama okwa soro tema. Ah, okay. No ashama sofo di e be ye preacher no ba ha. Branches ne doors Pastor Chei also branch oda asofo ne bebre wona yese omo na reading no omo be mitimi perfect kumasi sofo so me read man na de che onko akokumasi tu ba quarters the way no a eno nje se so me ba me hu Pastor Mensa and the Takradi of Wasumna sorry wow. Enye yesa. Livia was sorry no international. Enti ma
Belgium so for ba. Eti my Germany so for. Hello, but you didn't make us free. Pentunka ye wadaruma. Kasa vi votari. Metio kasa. Amen. Wallahi ni mwa. Hello, Pajodi, maybe I can say free. Sending you any amuano. Hello. Hello. Nijio. Shama. Shama, live your way. About. We are trying, Papa. Amen. You're trying to sound, you're the Papa. Amen. You're the Danka. These are preaching. Apostle, let's go to preaching, washer. You're paying for preaching, washer. Because in paying for academy, you know, the washer. Let Jordan Kodua, a man, Muno. This is Kukuna Dawson. I don't say Yemen, the apostle, yes, sir. They then preaching ever for time and I send a preaching bill. Now, man, for so what preaching me, Mamma, so for modern boy and what them preaching them. What a man is yelling on them to make cooking yelling, they. That's it. I mean, sure, Papa. I mean, your cassette. I mean, your cassette, Papa, Monk, Senson. Daniel, you have to one can. If you don't want to, I'm a monk, Senson, I want to one bed TV. Then I am such in that, then you are meeting one. Amen. About the Yahweh shall be free. Hello, Pacho, do you have a cassette? May you subang AGYEMANG so? Daddy, you so. I'm a wow woman. And the smoking will make this is natural. I tell us me a sentence to me. And don't do your one. And so I the PM should put something I don't find him. Now, you are sorry. Not so I'm not coming. Mandam with you, Pampo. I suffer by me. I'm not going to ban that. I want to. About the Yahweh shall. But the Yahweh shall be brave. No, you are come as AGYEMANG. Hello, Pacho, maybe I can say. But the coordinate, the Santo. Apostle, the enemy has quite the business. I'm saying for now, me bias now, or would this AGYEMANG baby, you know. War more links crown, any who a woman here, so. What the Nefaha, or being a penny or baby a man, or Nefaha, or being your business name. If you go dear, no, after a moment, dear. And the crown, a young Apostle Yamin. So, or mine didn't night, or mine, and penny for the woman, see on one. Obi Nimobi, and Yajuma, Obi Nimobi, and Yajuma. Wow, Jenny, your cousin. Who was the book of Nehemiah chapter 9, verse 2 Noah. I just buy a sea. Yes, you kunkumo, young kuom. Now the Tibabu Baba Smoker. Yes. And like one dear we anyone there buy a sea. Nehemiah. Nehemiah chapter 9, verse 26. Verse 26, young. Yes, 26. No. Into a body, yes, sir. Osday. Ossie. 2. 9:2. Now Israel see for no T1 who free and a men now. Now, would you know how I can one money? You went Janamo,
na wasori gyina wongyina bia na okeka Awurade wonyankopɔ mra nwoma no ade chiemo ko 26 nya ko 26 yeah verse 26 verse 26 and na wo yi asobrache etika kofo ya danya asobrache yi verse 26 9:26 no sa asobrache fo yi a wo mo ntijai no mo bo pass yankum na wo ti woni mo tua no mo ti wonyankopɔ ni mo atua na nka ye chichi sa nkrofo yi wana watu mra no twene wana mo timi nim mpa mo nkoni nim panyimfo no mo timi tutu mra bi tugu na sa ne mpanyimfo de mo na si fam say hey woni mo bi ko aboa na wo kunkum nkrofo no mo kunkum nkrofo ni mo bi ko aboa nya chi wo mo a na wo di won adanse say na kiya bia nkrofo yi point say we di sane won aba won nkyɛn na ya boaboa nkrofo yi nyina no wo ma abusudi akase o ma ye ni tikia boaboa mo nyina de om kogu ba bia won fa won hye wo yehia fo nsa na kedo ko hye fo nsa awon yehia fo na so je sa dre wom na won hia won no we mu de kie nkom o je say awon yehia nko a unnam ba 20 years awon yehia nko a na awon yehia bre no mo na awon yehia mo famu sa no so frɛ na komu so frɛ Awurade no mo so ma nuo mo ho a na wo de na kanya ko pa ka so atie wo okay o man no to na mampa timeti o man no yehi obi aho ye fo mo hya wonyanyia fo nsa to mo trima yo mo de ye fo mo hya wonyanyia fo nsa ye ma kwahya wonyanyia fo bi nsa pa mu ye diri o twon aso a eyo eya chese se ya bi wo ye so fo na wan kasa de wasam na dia so die bro man no a wo die nsa wo koka krabe kan ade he dia so fo kire eja we mu nyina ho asam ka enye won wa ye na sa de esia pa ya ka wasam o man na obi ono onim se mfomso obi nim se ono obi bo ne pa so onkum ni pa wadi ewu se bi yi ba ko bi a kire be se bi yi a asembesi hello pacho we did baby akasa free hello pacho we did me o me kasa fi ashawo Bitie wadawruma aso na misira fa jumano ya no doaye kama na pressure wo 0.5 momie yes sir wadawruma bentum kay wadawruma na misira wo juma fa oh very good yeah wa shama ele ndiye ko si ba ya kiso no ye ndiye si ehwe na misira so da o ye ni na o my motivation na misira so boy fa Amishira. Amen. About this, we shall be bringing you back to my sword. Meet you. I can on pipe boom when you sent to my baby. I can on pipe boom. We are Mudia Hibia. So, yeah, I was. What do you say? Go, dear me. To a gun in terminal project, Grandway. Because when the car catch on that, or see, what would the Mogya 28:17? Obi who Mogya home for a dawso. Can you go? Proverbs 28:17. Was he? Onipa. Obi who Mogya home for a dawso. No, would you see a man to tell you na piano one a day when Sunny? Wouldn't him know Sunny no chow. What's that? We are one of your own. That's a good Janaka Pontiamas and if you are member. Yeah. What should be about them? And you put himself, yes. We are Gilbert Sunny. I know dear. This is someone so Sunny. Yes. Hello, but you didn't be a Casafi. Into Gayo. Psalm 94 verses number 21. Hello, but you didn't be a Casafi. I just flame lucky because I flew wash. Meet you at Aruma. That's I'm crossing more catching. I'm going to every month. I was getting the Awudie object. He said, yeah, times. He said, yeah, area. Husband, so I'm a 7 year police case near court case. Come back, police in a brown bomb. I don't know, crying, no question. I do it. A door, a mock out job live. I think of Fernand, the second, the cow, nanos, maybe one father. Car, so consider like a company card, my follow, and the statement in the behavior.
the ever 1 week, I never come back to Oromo. Now, I say, I can't create now. I had your corner on basic kind of nature. The next week, we prepare now. It's not come to the friend, but it must see the cat. The lawyer man is I know. That the other just got 9.6. It was in the course. It is on my Jessica. And then you know, 2006 years, I'm not making. That's government hospital down the most months. The car is then I didn't bring home some book that's in this kind of. It's so in this Ghana, police for us, I don't correct. Hey, Asemo Ghana. About the William, maybe I may see a would you buy us no Yahweh, but Thomas, you hello, Patroni, maybe I can say. Hello, Mr. Secretary Rapport. Patroni, Rapport. meet you. Apostle Yanko Ponkao. One council. I mean, my brother with him on my Ghana. Amen. My feel free there at the Qua Afriba. Now, watch the Muslim with the media, the Muslim, but watch the Muslim with the papa. Amen. I'm a media thing. Amen. I'm a with the idea of the Mifa. Amen. It's all central teaching in a Ninka Muslim that book. I have been young people in Shiro. Watch down. And two quantum, or more one. I'll wait to be a man. Amen. Yes, we have prepared me a better. Let's have one cracker. Body shall be. Never me question about community. The chief shall kill this a bit more. Or say, Akatua did you to the summer. And yet, no more, never more, and you clean, you know, and I Akatua. Papa, don't listen to them. Why? And then you know, a question I take you, never be better. Papa, Entium, and Yano correct. What do you make quotation? Mean trip. Now they say you train one. In you know what some walker. 1 Corinthians 11, verses number 4. 1 Corinthians chapter 11. Go. Verse number 4. Tibabu. Obey maybe obon pie. Obey obon pie. And Oshankom. And Oshankom. Wakatan Triso. Wakatan Triswan. Unni Trini. Nini Trini. Obey obon pie. Baby obon pie. And Oshankom. And Oshankom. Then the Triso down. To down. Unni Trini. Unni Trini. So body tikwa. The Pacha said Trini no. And I Akataswadia. And also Ankatan Triswa Yemuni Tiquanoa. The Trini Guso. That's a no near Kataswani dia. The way now my Yemuni Tiquano. So for no giving answer. That be. Ate. Se Trini Kataswani dia. The way now. One fine Kataswa Yenchemuno. And I would imagine your friend Tiqua. Mamma, I message we did teach. Yes. Searching your just for one. Massa. Hannah Mincho. Just so far without preaching this way of war. Debbie. Wouldn't defend the word of God. Now promote tools. What sorry? A promote to Aye. Me pass my question. Yes. Yako poni mo bi kapa. Hello, Patroni, baby, I can say free. Shalom. Yawa shalom. Aja be ma ko pe. Oh, Apostle, Ajabe, Mekasa free Lavade. Hey, Apostle, and you murder one my own dream and power. As somebody at all, and Apostle, would do papa. Apostle, Mogya, Hwieguo, and my Hineko. Mogya, Hwieguo, your mind say, Ma, and Apostle, who Piokra, I am so. Apostle, I see ye back a crack, and you point to me, Pio. And I do not Apostle, my Apostle, I am blame me ma asofo paying for no bi mo the brain ya sade no pa brani be kwatore na obeye adwuma de ne nsa ye adwuma nya sika no na sofo aka kire ne say 2 weeks per obakwa brochire eti na no so ni tima ya ne da na oda ya nya no kuta safo no nam kurom na oje nche ya adwuma no ya Apostle no wajai na otefie e san say 2 weeks per obeye den obakwa brochire ti adwuma no kro na nye biem adu nyina ka ho na distance ka libre ni awudie abedie oman a oman ya jija seyo na Apostle sanka pa say ade ko tiro o hanke ya dia chese ko to gema ni ya na Apostle na mama oman ya jija se basa na me de so mbetumi amonka tiro man panyin
omo se Ghana mine o ntwa mienu mom na omo ntonfa enu sika mom na dos na be so omo na de omo ye na de ntimi nuru ba bia omo ye gigante bata apostle ye na ekoyi eno nam kura usi obi na hu na nim ye kuna na wa kan wa ti because omo ye gigante bata ani eti apostle oba de ye won chi apa pastor Chene pastor Mensa mother big girl baby awo nyumre bia ya lo nya we on fa understand kan no nhira nhira e boro so na boro nti ase so bye bye oba de nhira bebre hu se so ntimi nya papa enne obi so de yefunu wo le kwan so no kraka ntimi man left that usuro because we gina ya twaga ngama it's a many pentimi nya papa say Ghana ye say ye adai Hese ni pension papa ye, and hese ni pendi bone. Tese ontimi nyobi papa, obi dan kwanche muni. Wonim do hye ngure mo. Wonim de wo gira ko fa no obi ato ahya wo so. Tie ne muni. Na twam na ko ba bi. Hello pa chodi be aka safri. Miriam, I can't say Bubu achi for mi chiamu. That's the sound. Mogya many match yeba. And that makes us so. My second son is a foot from you for the and not some step back. Not if I know you're going to attack it. Move them from the China. No sound from me. Not say, and possibly did the one cycle and not some kind of the yellow can. If I was it, they'll be a day. If I could say, that if you are more, and I'm also right at the end of the day. Nothing comes back. You can't go back or stand from me. What is the kind of one and all fans and nothing can leave them or look at anything. And also, we can order the kind of thing. Also, Bishop comes a day. You want one. I said, as some, but my son is saying, I'm more something about nothing from the banner for back. Nothing is not for the kind of. Yeah, well, they say kind of not I don't know. It is them one if I told and no plan that. Your channel, Mamma say me, and come share according to the Bible, no, and come share one who just a young upon Akatua. And you come with some say. Obi come with you, come film it because some fun of money a day and no crack. Tis all pass out and not be found in a bamboo no crack. Won't have you. Check what Brabana Ubono. And the Moody DH man have been previous and yen who was some way in Yanamo yet. A Bemus Abemunu and found quite heaven. The Washa Abemunu and found quite heaven. It is Moody design your manage to pay me, but I'm quotation. Yes, I met tears yet give one this year. And the Assembly. And the Assembly this year. It was so, yet you will be kind when you are just a department. Offering a man. Fellow for and the Poma toward a new war. Most didn't get to a new war, which is which. Then you know what you are what? The 2013. The 2013. Verse 1. So D4 be. And now there is two for you. Sorry, no, sorry. No century. And I want the can't be. Nine century. No, because the Miko said, I know it's so any Bible. Ain't you D4 no, there is for no. Adentia. What can't for them was free young. Yes. To the pocket, Casemo the book of Isaiah 13:1. Zaka chapter 13. Verse number 1. Yeah. You talk about yes. Saudi commission. D4 atropho at D4 atropho at Musam Adentia. Everybody has a man in chance. Isaiah said, well, yes, a man in chance. Oni Papa. Say Israel D4. Say Israel D4. Almost and common home. Wash and common one day. And come. It will be the show when the sun come home. Come. Yes. Who watches the watchman? Tiababo. Nakachira one. And now Kacha one now. Will flow Macumum. And Sam Common say. Muche Radiasam. Sam Radician. 1 year. A different Quasia for home. It will be the who yet Yasha come. There's some who say to Yamina Casa. To put it this time in the chamber, don't put it to one your preacher near Hwieguo. The Casania in Natchamo. And a black yen away, and I would have said, Nabami more buying. About Yago Ponabobi who buy. Yeah. What the money power buying.
So for me, because I'm no more number one by the one free. I'm telling you, but about the quote the cream. Or boy, that way, a business. One about mine. Huh? Hello, Bajoni, baby, I can say free. St. Anthony's, Elohim Yawala, Kamuna, Pastor Chief, Pastor Mensa. Last week, no question, Mukakla, Yadoba, the access or the Wabakayon. NKWAGYESEM knew, or Quajiman, as a buddy, and some partner, Echo, to so occur. Papa, I prefer you will miss it. One chair, as a panel, how one kilo. Papa, I don't go level, and as I say, what they are quantity. I don't go level, and what they are quantity. Cook, and what they are quantity. Papa said, hey, oh, she said, Mammy, be a penny more wedding fish, as you see, yes, as you see, I will say, not Marantua. To say young Mabu be an yes, and you may. TV away ye to send your own mind and NKWAGYESEM ya. Yes, young Mabu, I have a clear work in your machine, no more photo, and no more idea to what the Casemba, I don't know Trabuna, spiritual Trabuna, a Mabu, everyone, I don't want to say one dear Elohim. She abrewa wedding fish, you see, and then ye, no more to come. Unga chukanu adiasa niti ayininufu ayina asiasi nyachinyazimu. Me will be going. Papa minim na mabu yashisha wo wiazimu. Minim na mabu. Mese bias na. Pole sama. Mese ajiramu ebi kwa wo yevia. Nkoko ochiro waze ba ochiro waze. Mese papa metaya ajiramu ya senka miku nimenyano. Na mabo mitimpo me kwa potai. Me kuma ajiramu ane pe. Efite sanoma wo nyina akoso. Nasi ewo fie mu se a papa den edeba papa oba de ya wole shira wate ya wole ti on tre wa kwemu misi Elohim ya wona mo so e ma babu nyina ensakra emre bonya ye woimu na chedi ampo mu ya mobo ommo mpenfu mu ban man utu kwankura papa na usuro uga fia na gua na usuro eden mabu na den mo mu yanti okwagyema wai Yesira mu mabu yenti OKOH na urade nam ya yenti mu papa na papa mu ayin de bia yenti abobra bafo dachi na yehu kedi ampo hanu nyam papa Elohim ya wo yisira mbebre no yisira tapo menya yisira won a wo so ya tinina modasiru yeni ayete ne nkache ozo wo Navara yechia mu nyina abrojirifu nyina yechia mu nyina amen Navara we Italia, was over telling Gache. So maybe I want and never mean. And you know, I way. What mean I such a chingo go of you. What time is Sankaro? Wakopetai. Yeah, waiting no one, but the Germany Awudie. Hello. Pajoka se free. Okay, it's your daruma. I don't say I say you get the most fair you man say. Would you have mama made that? Pajotobo na isa. I am going to be any antimunke wadaru why. Mr. Wadaru. That's all you ask all Akatua. Yeah, Juba. A man, Juba, you have no idea if you didn't wear Juba, only Munazi, Scano, Debamuna, and say your money. Me batch your man, just I'm not coming. You know how I'm my wife, Mr. Wa. Online when you Jinaye, Tobo, Emperor, Nantinko, Mr. Wa. On my pick on Quadia, Awudie, Tikasa. Because we did most of the humanity, the human, now, you said the Mabla when you were Scamana, and I will fire anybody. So be tough with the master fire, Juma. That's all you're doing.
Now, one man who said, what is a video na kwa ejuma baby? Said no abon chrono. Says someone who said, what the car na kwa ejuma baby. So what just yes amount, not the kwa baby dear. Kwa say. I did now, or the man in Gwanda. You have to feed the amount. Fire Jumamano. The year Juma. When Tiaka over the quad. I said, you are no, we are Jumama, no. Babas went to your car, I had Timo Mano. Those who the would come on obeying us would be at your canals, what the man in Guantan. So at the point, does it? It is already. Hello, but you're the baby, I can say. But I'm doing Daniel. Pajoka Safri. Pajoka Safri. Akatua. Meet you. Pajoka Safri Akatua. The Jaguar for Agasa. You made a number point for Papa or a future of the mind. Amen. A number point for Papa or a future of the mind. Amen. Ghana had the year so for me and some pet, and I'm waiting to come quite this year when you declare the Tankopon Kunshamupa, Ojimapa Moody. Amen. Nampacho, Miss Rebis, I say, they call Anglican. Now, wait, maybe I was a man who came, let me see. Maybe I miss you for a medano, not a meditate from one. The patron has been decided Boniana. Debut. Share. Baby. I saw Obama in a YouTube soon. The Watano. No, do one dance here. Echelon. No, so, na YouTube so you have everyone jay. Debbie, young from so. Had I overcome me preach was now on Buafuana. But that's a papa when you go point. About the Shabby Bray. Debbie, share. Bible cross as some now about when Chanote. Not one more beer won't cry. I tell you the mouth. Because there be a mini pan one team for me, mano. Una unyan, 1 as so many who. Hello, Pacho, the Beggar's every. Hello, Pacho, because if you talk about the Kodok room. Check your group for your question team. Yo, Pacho, because if you talk about the Kodok room. You, Mate. Pacho, Unyakuma, Evangelist Ness, and I'm afraid. Okay. But Yamisha Bedri. What sounds, Mammy? Unya Ness, Nameka Sena, said it. Yame, I'm also. Your Sonia Sansetre, no, I'm living hour so. I trade is for Sonia Sanseno. And Papa, Mr. Mouse said, I didn't find it to me now, or the Pejao. I'm not saying so. I'm could be as young man so nearly sweater and the baby or more bank. Actually, yes, a check. At the warrior, no. There you live the warrior, and you never have great use for you. At the use of you, negative was it. So you more about me. Amen. And as for money, no, I work for no, you don't go see. I told you, I say, and I'm a papa. So I'm a sky and my could have reached some account. To the guys, Apostle. When you come and I say, I wish I'm dramatic. I mean, shall be brave. Amen. Oh, what did you have a baby? No, you are quite idea about why. Hello, Pacho, do you have a free? Pacho, you're from a Jabuate, it's a free to say. Jabuate, which house, mammy? One young can see it. Amen. Oh, please, no, for now, don't need the encounter. Amen. But now, also for Ghana, are you? Why? Ghana, a yard. What? Omano yare, if you can be one of them, is an about them. What Ghana Tiapo, a yare papa. Then Yami Beno, Doctor Cassia. Amen. Our papa, obey you, appreciate. Amen.
Medium, one free Mogya Hwieguo is offered to Parliament. Omomanu Kwani, and Yejman, no many politics in poor, no my God. And yet, no Mogya. Obi contact the right for my little. So, one year no matter better, Obi contact Yamiba. It is the way we Mogya Hwieguo, the Parliament. It was to be a minister when you know, my penny is a soldier for no, it's your Mokano. Yamma kwa momona bonchini na so mama bonchia e Jesus akọ for 7 years with this mono ni na be e mu the wife so work kaka na waje mobile money no okay papa maju Josu hello me Josu ya we na mi won tira wo papa onya wo kesi amen onya wo se Moses amen. No, these are for good, and Yamenya was. Amen. Na me person responsible na me frɛ o number na mom peke me ma fa che na me na ma ne die ihu de me ne mpo na ya me nya en me tia responsible pese me do le no to preach le da so piti no wa me na ye ma ko je ma ba ma bre na to see enu preaching aba de ya we asin kaudi na mi sira wono wa so pa enu asafo ma ya waka na nimre bi aburo adwene ntiase wa ya die ye no kore na wo kan ai da wa de bia fatan sem no maye na ona oye nyame bia no de wo betie na nyame ajo yeah ti kwa ya die so simreli de kwa ye mi yo be draw so de die no do no be jo ti se ti de drega no jo so bi se wa de nyame ni die se ni tie die nyame ni ma what is wrong mami no nyuma kuma so ade ma and no be ba won champo no no di nkomo so asakra we ni mienu uhunu so se na dwe sa kira no papa o se nye papa o uhuna o wudi ni aye wo se adwe sa kira no bi so asakra dwe kra no a unse hu ni ye ega se hu o ega se ye hu papa hello ba chodi le bi aka se fi for OKOH good evening me joso I'm pacho your friend you ben me ka se fi achimutumi achime achimputumi achimfosu utumi okay utumi okay le mpaje se ko maya na vi tambia to ha dia is silence in the Bible na maya ti ase boy sumaili le yede aso in the sense what man yi ana say Bible na ka na sim no sim yi ni eso so le na hwi ni ni ya de dade atu ni mini ni ka obi di akushi fi da wo twa na say ni pa sa ni Nyankopon ye ya ana so ye no a ono obet na fi ana think obu ni pa ke be du ne so ana they know this no is when they would be not so for the Quran if I ya ka ya Quran na ka bu mu ye wu o mu ti dani and yet fu be kwa bru chi mu dani o be na ya ni pan mu ti so e kan wa se mu si ni pan de bu pan so on kan na e bo so e papa dia wu le die e mi se pa e mi se da pon no ke ye amen no you so it's my punja so bad because adia we dey fantastic I mean sit down o jira so babe onye makuba so ade ma o kan Deuteronomy 19:11 na Chirokungolo ka se mi wa Deuteronomy 19 verses number 11 the part of verse number 11 o de tie Bible no na se obi etan no nyonko Bible se obi tan no nyonko na oteno na okote no no sori eto hye so no sori ko to hye no otanti no ko to hye ni so no de ade boni mani no de ade boni mani wu a no dwane ko kro ba ko no dwane ko hye kro bi mu kura no a ena kro mu mpani Bible say so man ni mpanyimfo no enso mo ko fa ni firi enso ma ye fa intepon ko fa no won fa ni hye Mogya wo tofo ni sa ye fa ni mra
na onwu anye sasa ni pa kunu mo jane be do man so wo nkofo adi ewu adwane misi bias wo ho amo ni hunu mobo me you quotation me quote no misre Ghana ebetimi ayeyi a disa man mpanyimfo no sorry ene bi wo ma wo say nyama yosem ndi enka bi makoma mpo so bi ewuda baabi ti ekum obi eha obi but omu nim se ni nyina titi kwa di wakwu de baabi a wapro kasa ase no enwo so die bi kotu baabo no a enwo so die no ekuti o man papa eti e kan kwa na twesan no anu adini o hwe abrofo di bone chen pa but no kure se obu nkonta bi a omu woni pa ho adaje papa yes e bano in terms of investigation see a kumobi the one be faso ye kai in terms of justice our fam ha omu di boni papa chai but nipa se we default there grow na kwa nso mu mia no kwa friend saying USC passion amadi asam kama police ne ko ejeli but ne ondu bum konta no a ye had ye die si obi ewada baabi ni atu ye buse ye kwatu ye bo hwehwem mesre ye die no wofam nyeme bi won mu ani aye na akyere mrantie ni mabru no ehuni se hey o man ni mra ye aduma wom obadi Israel amen hello pacho di mebe kase bien fami anse ne fe ye ngwa manane ye fami ansa ye ngwa manane Efani Sami. But Efani Sami. Pacho kase free. Mi se man probi. Mi ti wa daruma. About no yin ya no enhia opa. Onchira unso mame. Because the starting say almost a year ni. And then the me what dream for seriously. Oh, you this buy. E po fena killers na kasa be frebe. Killers asesa no. Ne killers threat no. E po na omo do frame ma o. Ya po no. Ehuna tan ya so ni vaso. Hello, Mitio. Also, many weeks ago, you could pay more for the hospital and a real for way. Mianka Sanga Same Ba, collected 2 months ago, every year. Now, I blame you, I call him, no more than a comment for now. The only Aquala, no much to say when you are Colaba, shall take away 50% in Dimu and the Damocha when the other one. Almost the same color, almost no more, almost with your way. And that's the four, but the Kamaka, but you know much of my Fuiska. Don't look with him, Falani, and Mukusi and Malawi. We said you more Timothy and no, what the hospital. There's a nurse phone Punkalano, Omoyali and Nurse, Yadoma, Banes phone to me and Akunyake Kama, maybe just me, John, and the senior Media Kunyan, or John Funk, or the Kusiwa Keke. I will be anti son of Mahami Penny, when Jan and Ash. Okay, the book of Hosea, chapter 30, verses number 16. Hospital, Dr. Bisu, Tiwa, na Kolekum, Bakoni and Crawford, a friend say, bench so. Abortion number 1, abortion number 2, abortion number 1, abortion number 2. And mama, and so your doctor would tear me, where nurse now would tear me, tear, go. Was year 13, was year 13, best number 16, stability, and Negana, every year, Yaba. What 2 young company, and they yet 2 young portrait, Poya, when you met you. A friend no matter to, and now Flandun and Crawford to Crawford, one or to take in Coco, one at the hospital, we had a quality to good DNC. What Papa needs some power needs some form. She struck back to us, I'm just 7 as no. Yes.
What the man dia semra. Amen. Hello, but you didn't make us free. Last one. Hello, make us a fico for you. Chaco for you for now. You're from Mr. Cosmos. You're from Cosmos. It's your room, Mr. Cosmos. And also for Yamishra. What's yours, mommy? Yamishra. Amen. And one mammy went to me. One mammy went to me. Papa, because my tears are over 1 month in ye. Make them one of me soon. You will be a miscallo to papa, but and now repeat to be our more boy who pretty far. Also, when you go on the or botan, a sea, a Jeremy and him, a new one song, a chap was here. Yeah, a shebe, yeah, ye, dear, let us say, Yammy. Yanamo Bia yet to be our so about 4 at dinner 986 Yanamo. Papa me see them on a free soon. 80 may come a mayor and my buy and I'm a catcher and say, Finne, my jallo to cut. And your little papers, I won't make them when you finish standing in Alam St. Colanamo Quasheno. Finne, my cat, my jallo to cut. Amen. Hello to Pium, catch a gallot is on from my Jose, and also Sunny idea is seeming Yammy Sumo Quine. Na so for where me bisa semba ako. With you. If we say na me who say me yere aye family planning. Na makache ne say enu a wo preach we repeat bi omo boy wo preach for family planning no ho. And me say onko no onko yi. Yeah. O ka tell me say no so ye yi ben. You know, na me pese wo ma quotation no na wo ma pastatia na se pastamenta no mu ready na me yere temente ha no ontie family plan no ho asema eno a wo kan ye me se papa me ti dem na me su ape na makuma me sorry ko fa isu yi free isu free me bobe mi you bottle mi no ansa na me ho me se fo ikwa free me papa it me da wase pa. Amen. That was a pa. Na mishra wa tuma wo ye. Na Jesus me a carpenter ni. I'm a board kasia so. Papa beteme nka me so na so wase. Na NKWAGYESEM no etimi akọ. Na ne ma fra wo beye piti beye 1 month ni ma fra sa neni dam in account. Amen. Neni dam in account. OKOH. Oh, kusa ye. Oh. Ubiswa bawuram. Mami, meso bebre. Die ntina aye family planning. Doctor ne say ye family planning. And I wanna do open aye family planning. Die na esi oni pedua mu nti aye family planning. Mesraw hwe na wonso wankwankwa high contract killer. Ametra oni pedua mu. So nkonkom nkrofo. Me pese me quotation. The okwa catcher no pese obedi for the book of Isaiah chapter 33 verses number 1. Isaiah 33. The book of Job chapter 10 verse 9. Verse number 1. The Bible. Was osefo hu duema. Osefo hu duema. Due. Osefo a. Wo de wan se. Wo no maame. Wan hye bibia nti wo no bai. Ofetwefo a wan pa bibia to ni padua wo se. Wo de wan fa nta. Wo di kum nkrofo. Wo de say. Wo de koso say. Na say. A wo ka asade na wa ye no. Asho ni padua mu no. Aduro na wo de asho ni padua. Wo di ye bibi o. Wo je ye osakwala no. On form ye. But Bible be chew say. Wo de no kra de wo nkola okum ma che bibia. What do you say? What do you say? Na so say we are. What say? So identity. The book of Job 9:10. Job 10 verse 9. What's the name? I said when you say. What's what did what 10 and Adam and Eve? Yeah. But few obano. When you say you more Adam ni Eve. Oman fa do tia nyuni pebio. Identity. What you say no fusuo. Say obama no obada. O hie nsuo no gu oba ya ase. Say no fusuo. Na no fusuo na ba ni padua no no. Eno na Bible say e kwa no crunching dia. Wama mu pi obama mu api se no fusu atinchiri edi adro na wawo oni padua mu nso kwa koma mu agrai
enti eno anu de wa ye na anu ani o empi biom e be ye nsuo to die no wa say no tie babo was na what the video ni nam hye was be kan che o say ensuo na hu ni sa no ekita wedie ekita nam what in no penny don't bring na dey e won nsuo spam num but wo adu na wa wo ni padua nu kwakwa dry no eti wo die ni die wo die ni indirect killing eti be sabe bre me nya wo teachers but mam highlight o be slow tobo emamu ni mo ho bra your biblical family plan ho when me pod do to one say da baby eti papa no so ntie me ya obra e kwa ye bra ya nkọ krama nkura ho nkọ ne rough baby ba wie ya chamo bia do danger no apo ba bia tra na empire ada empire bo ni prayers nkwa do time out to say the road yes and that when him the first road abie a police for free kwa say police for road the adu aja ba bia tra was we dey be twa fa so ne mom yan kwa die be so be kum kwala be to bi no madura so ni ku ada yes what the car go high police mine so menda wu mu na no na kwala bi obepi bi o di aba be dey be body tipo se be du sa abosome no so onya mesesa eyi po na blood na bobo papo and the dia dance we kum nkola cause a form a enyina it's automatic e be hwe agu se adro na woni pade adwuma edi ano no e be form a enyina ke be twitwa e be se no eti de wa ya ntwedu wakwa hai wudi ni ama oni paduam keke woni wudi ni bi na nam wakwa hai wudi ni bi wa hai ma choma bi no show ni paduam tu so ya contract killer hello bacho di be be ka free yanko yanko manone so my say me number is 0242 327172 0242 327172 020 72 11337 Apostle AGYEMANG and one Bomonia kitu ebiensa box na me ba kwa bo me se me kopo pro bi na me mmiri mu no nyanyis kan medi o kan kro nya bo afo da na so se ye wati asi bi de bia me ka me so obo ade nyakopon ne mati asi na adwuma nsai da me so obo ade se o mo metiefo ni ma bo afo ni ahwefo ni wona sponsor me ye wen bebre amen. Hello. Ampa Bible so kasa. Hey, Apostle. Me da ha ma yedi last quotation na ukoti. Job 24 verse 15. Me da ha na me honhom bi sam say na papa we kura o si na hu Bible ma. Apostle ngosra wo so too much. Ngosra na so too much. Obade and whom to move up because quotation way over a bishop or organ and young crabs will be any who hey knowledge ni can coupon knowledge planning amen Obade shroud papa and believe Wabaka Awudie papa I was said to be a catch or say African we ma we abonofo na ade ba ko awuni apostle we say Europe ha especially Germany papa wontum kita be 1000 euro mpo fa show bottom anasa o person enfa nante principal e control sisi a on be je frusem wonye sika no he but papa yenkrom ho bitum pagya sika ye fan say Ghana must go back not their co bank so the Koto bank obi ambisa do hwe baby okoyi sika no baby aha you dare not papa me ka say briefing ho sika 2000 sheme ho na me kofo bus na obi pensesa na me yi sika na amano na masesa man na said obey obetu me twa ne bus ticket ba papa 2000 every go bus no mo the whole bus obi asori obi anwudwuru no say sika ne shem ho where bro yi ba ko ka chem say sika no ya mam fa nhye ho na me say o me ya we na me de kwa akoto ade papa krum ha nso Ghana hwe okwanya nipa efa so ni sika apostle aha wo sika wo ye be question
baby a wokonye sika na adwuma bɛn na woyɛ wankasa wagye adwuma no pona wo sika da bank no wenko yi wo sika no kra ye be question it means woyɛ smuggler adwuma bi ntina wagye sika na to wa account mu papa obo ade ya we hu ya mobo na Africa de especially yenkro no me chiobia me pastor mensa pastor chi obo ade nka ho ene aboafo a wo boa ma wodi nkwagyesem ba nyina me chia me ya mame Abigail obo ade we nka no ho ene abusuani nyina amen Germany for Hanover for the say omanya baby o mekwa sorry the Saturday Hanover Germany Hanover hwe screen so a Hanover for so nya baby a omanya ma so dan ya o mehiem to Hanover area bia be obia meme na be to anamo Livia wasafo no yeah we inva number 2 Hanover Castro we baby o copier no Castro Strasse yes afoi ya we kasio ani we wura baby ya we wura baby bro di na bass ya prescribe adro Corona body has a drone ya prescribe what's your friend doing say hey Efro Castro Strasse Castro Strasse nobody was me ya shemo ho ni ba nobody was London for so also ufra Belgium so the same thing Belgium for so ma so dan London no ma so dan France o ma so dan Italy obadi enchira mu nyina Canada obadi enchira mu nyina yeah Livia we France ufra o mecho be bi o mhia o Paris o mecho be bi o mhia obadi enchira ba jodi be ga se free Papa me ba good evening. Good evening. Ipacho minim say ya wa adum ti mo ho ye pa. Mi say ya wa adum ti mo ho ye. Eh papa nyumreje. Me ra ho pa me te ya na me nko ama ye din. Me ra ho. O man ga na mo anka se o man yinimia o man ne ko. Yinimia ye. Se pese e be fie kra na yem hyehyɛ. Oh. Ma plan ne pa se pese be fie pa papa so me sa adwun. Sa me be na mdo mo be fie. Taxi na ba no wayo. Ya Ubadraba no wayo. And would you go to bank? Say I will bet you, say, now your body crana. Eh, Papa, Mamma Fred, why? Ya will bet you on Bible. I do a minor if you were how near my near repressive. Papa, ya will shout, shout. I will near. In some power, the my or my gunning. Ya will shout, Papa, Elizabeth, Germany. Pipacho and me be cra. I did myself the Yet I was about the Adam, and I bought me at your bedroom. Say about the shop of every. And you are Kumaswa, dear my wife. Nobody else. Shalom. Papa Gabriel Pokuni, Ambassador of Living Yahweh, Bremai Namekasa. Papa. United States of Bremai. Generation Bia, I won't say, Obadi or no ma way. Generation Bia, Nipa will you no ma or we are say. Now, Insra and Cowbody say generation where you are the whole world say Becania Copasem. Papa, Saturday tram, Saturday tram, ensure to giddy, ensure to pa, ensure Tony and Swiki to us any pandem, eba sorry. I hope one best try Papa, a canto or mono, almost 20. Ensure to Sunomo Namuba. Which say Obadia wa frauding in some past Shawano, Sabra Becca, a chadasa. Na Papa, Awudie asama okay, Awudie asama ekosui. Papa nti asofofo wo man mu no ye from ba say o metonkuto apple enkuhuni ade ma adasa. Enti o musu ntimi entinti ekrom na so mu nyina mo papeto so enka nsempa bi ma Awudie etomba. Papa fisiesi afi mu de bia ni pawu. Ede de kura news nipa ye ku wo ebro mi ensen dan. 6 o'clock news e ba ne Ghana. Papa no my Ghana pa ni. Ye my Ghana pa na afidi asai o man na jija sei. Oh Papa, o my
na asɔfo fo no papa ɔmo a ne kum ɔmo a ne ɛbɔ paa no asɔfo fo gu ma mu no na ɔmo a ne bɔ paa no ɔmo a ne bɔ paa ma ekukum amanfoɔ no asɔfo maamefoɔ mu asɔfo papafoɔ ɛmo nkɔkora ne mpanimfoɔ asɔrefoɔ mpanimfoɔ asɔfo mpanimfoɔ ɔmo a ne bɔ saa paa no It is a mission or say, no, Spasi, invented him. I was say when I ate Trura. Was being a Trura. Hey, we did Yasemabo. Hello, but you never make us every. I wish I'm pa. Oh, I don't see you to. And now, would quotation be a 2 ceremony trim. Some money in our momuni. Ne twabere ni dura asɔre banzo te hɔ no na wuyi ne sɔfo aten sɛ de ɔyɛ nya wɔsi moma ni nyina momu nyini na onim sɛ aduaba bi wɔ hɔ no ne nyina bom nyina ɛne de yɛ papa ne bɛba bɛfra ama wadi awu ɛno a na ɔmu di awu we nya konfonko ɛna se ama ɛkasa manfo mfa tirimra asɔfo ne nso nim ho sɔfo makufo no ɔmo nso nim ho bi nti ɔmo hwɛ ɔmo abrabɔ mu yi Nyankopɔn ama yɛ nyansa ne nimdeɛ ɛwɔ hu sɛ papa ni bɔni ni baabi a wonam no baabi a wotie wo nkyerɛkyerɛ no deɛ ɛkɔ so ho nyina w'ani tua w'ani hu yɛ mpaebɔfo na fa ho bata akenkan na sere nyame ho adom na tie nyame ne emfulo se mekwa ha abranti ababa wo edana wo ko na wo abodwaman na wo ko usi so na wo kwasori a kyerɛ pa usi so wo kwasori a wo nananum wo mu a wo hu se ye wafa kwan bi so na nya ombeteneteno wo se wo sofo nye powerful na emum ba bia wo ko ye no wo ko bo adwaman kwetena ha ya hye wo nkomene na ye powerful enti mo de saa ma enen sori a isi wonu mo a omunye bi kura na isi omun so de abebro because anye saa asori ni ngu na mo omaye ni nyina atro nkyerɛkyerɛ ti wa ko bo adwame ha ko gina hɔ a o hye won komi o kura bibi nkasa nkyerɛ sɛ no wa hye no de wa kan papa de wo ye ide me kura no masuru kanu kura street kyerɛ no nya atwom no se wuyi obi aten a ase moma ni nyina momu nyini eyasem obi si ebu na ten man be aduru na areho na asofo ni akonfo ni aye collaboration on di ku oman ma no e dia piska enyi oman ni mo dangerous so what dey na ananya nwanwa se dia twere ni beka bia no osimebo oman na gwabufu so amade obi wo se kan no na ho beba mfa so asen de obetena ase na oman no so akandifo ni so nya ni munyam biem ene wo hwa akandifo entimi toto ne mayi de se ne fata de ye de hia ansa na de fata na ye wo mo fe ni hia se oman ma so mbedwo wo mo no eno de wo mo nhwe na mum kasa kese a omo ne omo mpnafo nya omo yire no mpo omo mpnafo betinam aye children asa ko didi holidays akese no eno ene hia omo ti oman ma no egu ase asono ko omo ntokwa no sensan na huna mane oman ma no na huna mane ba yi omo ba bia nka ho omo anzo di bi nso ye omo niema so enti baby adru na tin ye namo ne ye jisika se de be bo aman no ne ye ba na omo abeche se de be totokas omo chewia na omo asade akogubru ni mam enti da bia akwa o de be ma because o de besia na ma wa onim se obesade abane mam no de abeye ne man eja no kre ba e ba ko pe no kre ba ko pe se Ghana fo be ka no kra empanimfo ewo manim a omdi yanim no
sɛ na ɔmo si bɔ besia ne ha wɔ mo live wɔ life no nti wonam ha no ma yɛsɛ buroni kurom ɔde mmara yɛ adwuma ba tuntum ni wonam ha wonni respect bia because African leaders are failing and okresɛm yɛ baako pɛ wonnya nimunyam bia ohun kura no wɔserew wonnya nimunyam gye sɛ mmara na yɛ adwuma wɔ ha nke bɔ pese wɔ mpam yɛn kɔmbɛ pam yɛn because mpanimfoɔ ne sɔre a no ma bɛbɔ besia no still yɛwɔ biribia nso yɛ ho kyerɛ yɛn ɔmo nim hwee na aborɔfo redi nneɛma paa yɛnnia nimunyam yɛte ha no obi te ha no wɔ brage na sei na heaven na hwanhwani ɔboa ɔnenam ha nyinaa ne ho kyerɛ na ne ho akyerɛ no yɛn mpanimfoɔ mu ani nto fam ne fie des na kwantum deɛ ɔmo yɛ no yɛkora yɛbɛdi paa no ɛyɛ affect yɛn nti wo live life yie sɛdeɛ nyame akyerɛkyerɛ nneɛma na wo follow nyame akwan na wode mpaebɔ ne nkakra na wobu ho a ɔmo ku ɔmo tumi ka sɛ no wode ho nsa Africa ni aborɔfo hwɛ nneɛma ɔmo hwɛ nneɛma nti mpanimfoɔ ni nyae sɛ ɔmo gu anim ase na ɔmo boro besia na ɔmo de ɔmo fa nyɛ ɔman ni yie no because sɛ wokɔgye besia sɛ wode bɛyɛ wo fie yie na woba na wobɛkyɛ ɔmfa nyɛ na baabi akɔgye besia no saa de kɔto hɔ nom abɛko ɔmo nso gye ɔmo de yɛ ɔmo fie yie a wonam abɔnten koraa sɛ na ɔmo serew ɔmbɛka sɛ hwɛ papa hwɛ akwaa no ne ma na nenam ha no ɔde ne n'abusua din bɛgye besia no ɛna wasade abɛto ha no yɛnso yɛde yɛyɛ ho yie nti ewu akwala no nam hɔ nom a ebuso ne nyansa but na nyansa wɔ mu paa nti agya nyame hyira mo ɔhyira wo so ma me wae na ɔnye wakoma so adeɛ ma hello patro di baabi akasa fi papa nyame hyira wo amen ɛda wase ɛne asɛm a ɔde abrɛ anadwen bɛkasa firi kɔma asɛm ampɔnten na asɛm a wɔka na mpɛ sɛ mede bi to so papa wogye gye sɛ yɛmpanifoɔ mmɔ ɔma anim ha ɛfiri ahemfofoɔ so ɛkɔsi DC ɛkɔsi MP ɛkɔsi president sɛ mpo yɛ assembly members so ɔmo bɛpɛ akonnwa no deɛ papa baabi ɔmo kwaa to the extent kɔgye tumi no ɛne asɔfoɔ binom papa na ɔmo bɛdi akonnwa no wie a na bɛtumi no akyerɛ ɔmo di ɔmo hia ɛne ɔmo ade sɛ dɔn no bɛda ase tina me sɛ contract killers no nti ne wɔn sɛ nti kum yɛ kum nyinaa papa yɛ busa ho sɛ nti sika nko a obi wɔ so afei na ɔde wɔkɔtɔ bi de akɔda n'ase akɔda tumi a ɔkɔda yɛ n'ase nti papa owudi ɛkɔ so ɔma yi mu adeɛ sɛ wode kyɛ mabunu no a ɛnyɛ yɛ wode hyɛ mpanimfoɔ nyɛ yɛ kyɛ sɛ mmoa ne yare ebola ne HIV ayɛka wɔ mu ɛyare ankasa mpanimfoɔ no ne hyɛ mabunu no bi mu kɔtopa ɔko no ma me nti ɛkuu naa no akɔgye ho spare parts no na ɔde akɔda ase ɛkuu naa no ɔde akɔgye ɛno bro because obi turns a gun fridge am I so very careful pa to say much fridge pa kokoto mo no e ji wa me no be explain na be sin kwanchen hwe na no fridge mu de ya nipa chichim na say no ye betimi ayi o say no de mu hu say nipa o awde jaso hello bajoli hey Apostle Philemon Oko Ajman, the dynamic preacher, Bible doctor, Bible professor, my Bible nkasa. Papa, and you do a body living away in Shiro. Oshia Pastor Mesa. Oshia living away 7 days Sabbath assembly as a from by you will be as a friend now. What for the days who are born? Mon Kwajesem or the Moluchogu. Papa, and you mean America. The massimi nyinaa ndɛ sanka ɔkama nkotia
Okay. Aban. A different way of control TV station on Pomwina. Papa, the monk of friend worker for the Minsemi Naba. She said the Minsemo concentration room only knew. Because we beg TV in woman now. We tell one can send him now. Quarter petty nature. Coffee teacher, petty tekra. Fabra Namfanya maybe, Mafanka count. The men maybe no. Into one moon will show 101 concentration room, woman, Nabaka Kokumi Nimpana Fabra. Because on Ankasan Musuma no Wakakadin, the money look Nimpano, and that's only the pager. Until no good to wow corner. One or boss small, that one of Talcona Kafaba, we sell whoop, none corner waji. Until one fan your membra, Naman fan you may be never fan for the minion, maybe Mefamla, Papa no one and asking. In on them who made now said the more than so come good in the word no wooden. Papa, Abu Franka Cabas can you be a lady look for him fine. As a Sophie one can't change obedi ye. I don't know so town when catch in the CBD ye mum cuckoo cum coach in a fabla a cabad in a wako. The be a macadam and your one way preacher. First, Nanka from Mamukrum, from Mamukrum Nepis and Amana Quatrain Junction, a confident with in Sifuna Malamufuni na. But the mental wooden one also that Quadament Coffin will into Agasaluko walkman to Abafraka Kabuntu Munko. But this is the Munko Fina Wabu said them. Until then, the emergency is some 101 situation. 101 situation, Wakacha, I want to know. Cooking, let's go with that because it's in a little cabin. For some, so fully being a yam, for Soketua. But the man no look old. The man no look old. Come on, conquer the monk of 1 pound within 50 station. A body alone, Yahweh shall walk. Go home away. The pioneer bo. Esre Nabukomono. Sa sophobia. Or yes, I near man. Police need be a financial and spiritual father. Also, open word, Mamunti. Of my young Pankas in Chilano. Indeed, a man say, we, I said, Pisapa, and the Kuniabai, just the Banyans of whom. The young Pancasa, and we am about 1 funny to me, and your bamba. And the bad in Passasa and Kolan Kitty. Your master teaching. Yep, you phone Kolan videos in the because yeah, Kolan Mrs. A. And I Kolan so three. First, yes, you say, yes, you get for Kurumwa. Then Kolan Mamu Daniel, they say that you did for Kolan. Hey, Sam Kolan Mum, not get for boom. Oh, dear. Hello. At long last, the battle has ended. Nkrumah, where you there? No be you talk say my beloved country is free forever. But now we dey suffer. Nkrumah, where you there? No be you talk say my beloved country is free forever. But still we dey suffer. They said no, see Elohim, you want to tell us after 5 years. Now who would have if you can put me down? None. Come on, show some of the Kankalila on the top of Ghana. Only man who like King Apostle OKOH, Mr. Jah Rastafari himself, Kumabe Kalabawe. Hey, Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Oh, we didn't check you who you are the mouth and working car for Pastor Chepa. We didn't check you who you are. Yeah. Oh, we didn't check you who you are the mouth and working car for Pastor Chepa's Mensa. Apostle in the body shall on your case. On to Monquandem. Or Mamma Humbas in Yella. That's more dear one of the Becano. I may and Pepe, Boston about. And the apostle preaching me like Hokassi. I'm trying to use you. Oh, woman, Ghana. You coming to me and a card of Mount Ghana. You were free forever. Until now, you will free. Never. And yes, if he's apostle and the man is who. A man who a wooden Hwieguo and I say, oh, man, Ghana. Ha! Apostle.
Sunday ya kwasi na etwem ya sukura mami gina ho mama na nipa da se ni wa wi abofra kitikiti no ni gwan akọ abofro miss mami gina ho mama ni kola ni biscuit net of na enye elohim ya na dum ne ya che na nkai na ni okuko abofra yi o ntin da apostle asema dia ba na o ya asema esisi ne guduru isi endano me bo about do apostle eduma pa ya na o embrem gudda elohim ya wa akatumi o wom bia la o de bema and working careful pastor chief pastor mensa nenda mi chiamu o fami ya bingi man elohim ya won hwa mo do na mfa mo nko wie pa wona zeni ya so mezi ani dim o fami ya bingi man baba yes hello hello Baba Shalom. Yawa Shalom. Awudie yawe onshira o. Na onshira asofo ni nyina Pastor Chi, Pastor Mensa. Awudie nka mo ho na onyam kese. Me chia tiefo nyina ne aboafo. Papa ene dua ya ene dua yi. Number 8 omakun obi. Papa bi akun ne yire. Okoda ne mprachi aba. Oba ye na obekun ne yire. One na umienu enkwala na kura na opo maku ono mo so skataye o chesi o ma wanya mo nkopie nipa mu o sa na chiba no no so beku no nti Mogya Hwieguo ne de papa aya ya mhihie pa na asofo ne bi nso ka ho o mu duebo oba timi bo wig tin na eguneto o de kwahin ne bo nso den ne nyina ka ho ni nyina ka ho trousers share dressing basa ana o mampani so yesre no yesra mampani fo no yesra papa da bia si Ghana mpanifo ne ekoyanim Ghana mpanifo ne ekoyanim Ghana enti papa omo benya adwensa kira no omo adwensa kira hwan ni Ghana pani papa aya mi hu apart from nanado ane na bedi ekire ane police mpanifo papa mi hu Ghana mpanimfo ewo baabia obi sam se hwan ne Ghana pani a mi ntime nkyerɛw da benet obetwa hwɛ oman ya dwapade egu nwulam hwɛ hospitals a yesisi a wi a egu nwulam papa ne nyina ka ho bio ana obade no otwe aso na obronsam de ono de ono amfa no ho pedom ebe awie ebre ne ni abre papa Yes, na ye obi ho no amrantie no apentem ne nyantem na ye sa o mu se adwuma nhyɛ de ne odie eno nkyɛ se kokodie o dabi eno nkyɛ se kokodie o eso odwino dira topic ne se Mogya Hwieguo ne Awudie wakatua ni se woni mu a wakatua ti no kwanza sabi ko bru Mogya ni ekopiska o can the book of Psalms 94 verses number 21 Psalm 94 verse number 21 Wabo otini ni kra hu chenku ene obi timi bo bi hu chenku no bu Mogya edipim fo obi kwa bu Mogya edipim no fo woni obi nya asam na nipa de die wu na awofo ne di wa akwanyaba wo court no yes ye frundi fo ye kuma obi dis ya ene ko fi Mika 7 eti ashenkrofo bi den woni me say kwambia so no obeti riska wuram yes tie babo Mika 7 verse number 2 in the papa yire fi asasi so tini ni pem man was original matrene wonya tetem Mogya se mpanyimfo ni bi kura na ye de ani ato bi man so no omo so pe Mogya ne bi wosusum onam fudum fidie ayehu keso obi timi kum onu anu yonko otimi bopa ma onu kum keso obekwa yira se besu asere eso Awudie ne bae no onimu bi verse 4 ko omuni papa ene die esi ebebodi se wadu ni papa ye dwane ato anu no ote sefrem o chenhwem ogru wafru se twa onu kram nya wo beku onu so ye contract killer
Womutifo no. Sesi yemutifo no. Wosenkasa. Wosenkasa o. Wawawa. Titanos o. Nenso awemfo ba. Sesi awemfo be ya awemfo ba mu no. Woba twoma so. No ponse obetwi nipa so. Yes. Onkum nipa mfa ho ni da. Ehonu mu no mo sakasa. No, the ponse da won so be kosori na maniemu na wo bre no. When I bet to say yes, will be the war train. Yes. When I bet to say will be on the war train. Yes. Many man was Fama Company Yanko, Yanko. Brenas. Somasri. Menamania 02423271 720 Medina Seno. Regu Apostle Quad Medina. Mr. Daurma, Kitubia. You bet me be Anka Kabusi and ya, a TV Diaba. Yawada Sameba, a brother Sameba. Box Nameba and Kawabuami. Iban and Simitoy and Kawa friend Bisam say, Bruano, the boy say, Café. Anyway, the mount, initiate the mount. I summon am the amount. Get a bad judge with action, and I'm the amount. Yes. Then sum. Now free bonny one when you go for by what down for. Also, you are come upon a chibum. Na so be a noa. Oba betrem no no trance. And no abobrano. Tis nobody say papa. Grandma brabum. Now brand man kas mabwa nkoyi. To be here on my brabum. Brabeboame. But to one amonsi ya. Omfa the tear answer. And papa demo now con me use Mogya. Not some number guide. Yes. Because we count the book of John chapter 8 verses number 31. John chapter 8. Bible say verse number 31. Was it you? You talk about AGYEMANG. Where? You da for who? Koso. And I yes see the yes you da for Jedi say. Samutrama mua. Obe me sua for am. There was mutrem kutom. Mutrama semua. Oyinum. Mutrama semua. Mutrama semua. Mutrama semua. Calendar. Mutrama semua. Papa. Mutrama semua. Mutrama semua. Hey, ni powder mu. Mutrama semua. Na pumu. Mutrama semua. Ni zomi mu. Mutrama semua. Kurimu. Mutrama semua. Koko. Mutrama semua. Mutrama semua. Osi e friend semua. Mo be me sua for ampa. Anu de be yesua for ampa o. Mo be hu ne kura no. Ye be hu ne kura no. Kura me ma de che. Anu no kura ba won chan no kura be timi adan mo aye this year. Yes. Asam no won tra. Anhwe so. Nanje unkwa. Efu atamfu nsam. Ema for Awudie so efu asasi so. Amen. Amen. Pastor Besi yanko. Yo, Apostle, ya wenshira bebre won nenche chawde adomu wiase. Orofo asafo ni di dwumane living ya 7 days Sabbath assemblies asafo. Your main headquarters here Awushi Enya Market Sabbath City eho na ewo. Your nkrabata p enti the message ni say fa your main WhatsApp number no. 0244183399 0244183399 and one of the screen I say 0244183399. Ufa na me ya wudin any baby ya wo no fa WhatsApp ye. Sasafo no bi ho a be mo we bi nso ni ho a. My branches so na na fa so a. Am fa bi na course ni nyina kuku one place na manager. Ye wo branches no bebrebe ya living ya we. Ye wo branches no bebrebe ye bibia gu screen so. Bamboy living ya we Bamboy. Bamboy living ya we Bamboy any important to Bamboy any important one living ya we P on move screen so na phone number 0240979502 and 0249417934 and Asante so Asante kwa Tempo Asante kwa and also for number no go 0245919790 and 0249079589 for number living our Abranya Krum Anglican a horn call Anglican school a horn is share more remember the be share 0544689875 and 02442855 what's a crop living our was a crop so your phone number Mr. phone number papa men tia sempasi entrefi to anamo was a cropon in important you 0244241943 living our Bogos so for number no one a good screen so 0552062466 living our wenchi bono wenchi asem na yeken bono wenchi ye wo akonkontiwa community center ho na ehyiemo ye sume me de be ni me de be ehyiemo ho and also for number 0249417934 and 0249079589 living ya kukurantumi ye 31st school near the lorry station ho na ye wo first screen so na for number 0241944534 me de be ni me de be ehyiemo ho La Paz so ye wo ni boy high tension
ho na living yawe ye wo bomodi ase uberi chira kwan wetnya fra 055 700 4522 meme de be be hiem e wo ho no mu Kumasi Breman living yawe Kumasi Breman ye hiem e wo Breman fast number no 055 700 4522 and 054 5805083 living yawe Cape Coast nso wo Cape Coast a fa number no wo screen so na uni enhia meme de ebe any memory de bia enhia hwe na wan trafie fa Cape Coast number no 0547 617142 and 0235848096 living yawe Aguna Nyakrum ehodi mabona da eye wase kromozo mabo living yawe odofo branches in the edosun bebrebe mesre tell me di kan no ye wo eye Aguna so edrusu eye new sawmill no unique academy ye hiem wo me de biara obetnya 0544689875 and 0540780657 living yawe Asante Achim Agogo so your presby near Agogo hospital no ehon hiem meme da ebe eni meme de bi ebe hiem e wo ho fa number no 0549733558 grandpanta Aguna Nkwanta so ye wo ho Aguna Nkwanta fra eye 0547254697 0547254697 living yawe Apedra Junction ye wo eye Chebi Road Pineapple Drink Factory na ho no mo a ye hwa tenye irabia kra to wo Apedra Junction ni potemo a share home me de bia for 0263144443 0263144443 and 0556866275 akosumo living yawe akosumo akrade fa number no odofo to na mo na ebre no ho 0547178810 sounds like living yawe wasa adama so ye hiem e wo ho with me for number na screen so 0552062466 and 0244 phone so na eno so amano so Ghana de e frɛ we na ye be chewe bibio yeah intimi mbone nyina sara so one man on so na say your person who say country award be also the same WhatsApp number 0244183399 no with me for no so living here we Canada Ontario that screen so for number no 647-638-1194 and 647-344-9044 wo Canada fa wo Italy no ye wo Bonomelli Italy Novara Bonomelli ho na ye wo with me for number 342-127-9418 and 347-169-6903 and 320-273-8783 Manchester living your Manchester branch you know for number no 744-878-0917 and 798-290-8688 France living your France so misro for number no na France say ya wo France ni port of 781249783 wo France Sana living our London so for number no screen so 744-878-0917 and 798-290-8688 living our Germany so Essen Essen number no with near 077270-49485 and 492-098-565 Sana na Germany corona Hanover so near Kashu Strasse 2 number 2 30519 you share me de biara with nyafa number 17645942497 leave your Belgium so but that's fact Belgium number no 04853266726 and 0493465225 order for baby we are safe nyinara United States ehifa living your baby biara order for United States eti fa number no na to na moment na fi US le wo fa number no Holland and Italy so Italy events Calgary Sardinia Italy Sardinia so ye wo no mo eso Novara no and so Sardinia so into war room any sound memkrokra ben
regions a ebe Sardinia so a ye ho no mo we nya fa number no screen so 342 127 9418 and 392 697 1145 Holland so living yawo ye ho fa number no wo Hollander fa number no 684172435 and 6848176 living yawo the Holland ni so ya bo da the order for misro hwe na one say bre ebre ye ni enkaso enkwagisem aba wo nchen fa apostle number no kitwe bi no wa isha so dwumedi mu na bre bi apostle kwagyeman chechira obo ade dia so ne wie ebre mu no order for na what masem asempa no atre akowiase afa ne nyina agisa wo boa mpenifo se dio frudu ya pa na ipia no elisa wo so apostle kwagyeman na wo pian man kwagisem ekọ a ne nyankopon wasoma no no ni refri no wase for the berada entini number no and 0242 327172 0242 327172 and 0207211337 ya board numbers be but so person buan kwagye a and 12 numbers C 0242 327172 and 0207211337 edin Philemon okun agima ebi person de mo a efa ebi bank account nso a account number no 144-1000-450-903 EcoBank Ghana Kwashiman branch kitobie no isa sodwumedie mu na obwade mfa na kwa kwagima so ensachira emebo no emfi wonga kwam bone so orofo ebre na ayebre entifa WhatsApp number no 0244183399 ufa and one say who the message number say branch ni bi benwa yebema won so wa ye den we hu no obode insure bebrebe ebre na ayebre enfama apostle wi commercials no yebebo ama eye yen enkrofo no obode insure bebrebe apostle yeda se bebrebe edobade ya wase ya we insure pastor Che pastor Mensa and Olivia was so for nyina the whole world obode we insure mo nyina na insure elders so ne preachers ne asafomani nyina obade insure mo nyo bia kuma so de mo amen monka unu say yebewura the feast of atonement yes to be biara momodin in start e prayers yes bia frasi bunda kuma the feast start prayers no obade insure mo amen onyo bia kuma so de mo yewu ye mo amen non kai wona doba na zemi zi agire amen asam na ba wonchai aba asam na chi wose sencheri ni achiri how be that so no is somebody say oba ne ngusem egu so don't deliver our spirit to so nobody fit to me apem biere mo ni mi tie ni wan mu kai ni mu do hwe obi age sachira promo adum nti amen amen bisi ya no montra bye bye